County ya Meru ni county thirito ina siasa cia Kenya na Kenya no twite kuthira kuma mbere ya kithurano kia 2022 na mwankaru wa returi siasa ijite kuthira na siasa ire ya kwithro ire siasa cia county na cia Omea county cionthe cietonga Meru no Jumapili nthiru former deputy president Rigathi Gachagua na re county ne ya Meru nethro akimeneria bonene sana bunge ba ichikuki ba county jibara akuwa tiba mubo ni bwana wakinya ate wetie kwithro akiromba rutha muntu kinyoriku nikenda ithro ya county ne ya Meru na no ntubo abunge nabo beya na bambirie kuri ciuria bakimenera cia bonene sana Gachagua na kuwa kinya mirandi mingi ya county ya Meru yetire kire achore Gachagua na kire Gachagua wengwa. But what does this mean? Ne chungurira muchungumba weta firefighting kana kwithro kaba wikabira babongwa na miario yongwa. Actually bubunge Kilimangochine na mbunge wa Bore mwambirindi kire barua ate kuri barabara chubomba ku identify ira chiabati kwithro iki ya county ya Meru lakini chieta imwe county ya Nyeri na ingi kire achore bake apparently na of course roni rura rithiro itororeo kiumiki niuma tukenda kwithro tukiariria na tariki 14. What do we expect tariki 14? After tariki 14 kwina tariki 16 yenginio ire bangi muchamanio yo munene yura atongeria Bamiro bakuwa tebaketha bena chuo terira cia maili 3 igimbe central muchamanio yo kethro yo kwariria mbi what is the plan and ni coincident kana ni plan tuyo yite after 14 why not 12 kana mbere ya 14 kana tariki mwanja kana why 16 yugetho yo kwariria mbi. Of course siasa ni kwirigiro kwithirike ya antere ukawira mwangaza na aririe Jumapili nthiru nethro kwithirwa akitetera bonene sana thirikari ya Kenya Kwanza kiuta tena bora tongere bangi kwithirwa kwikara michemanine yo indonere muchemanine yo wantu bora bari muchemanine bayetekanirie nwe lakini kire atongere bangi seems like bakuopuzo ba support thirikari ya Kenya Kwanza. Karibu kire mubango yetu nke siasa utuko baru arena JR kura ndo ambirire mubango no yokinye tuteketha ciantu me in particular kangu kethi mutegeri wa Meru TV na mutegeri wa Meru FM. Karibu sana kire mubango yetu nke siasa na kuri chamba ntiri maneno ari somewhere Nairobi ambire ta wa Kelvin ambira gya kulonta muke na ukebwa kasana Kevin ambira ni shabiki munene sana wa chungi kia siasa wena mokro ke batimama ichungi zake zikitratira so ketheka sana Kevin na babu ndebo bore bobango no chungi siasa. Karibuni sana tukubaruare tuli na muchore wetu orire bwana JR karibu sana. It's a pleasure. Tukora na mwaka yo happy new year. No itonene ichungine itonene okay okay mtotona na nwene Caleb Mutethi akibuko MCA municipality super MCA. Asante Gichunge. Karibu sana. Happy New Year sir. Happy New Year sir. Tutona na mwaka juju. It's been quite a time and I'm happy that tu kombeta kairi Gichungine siasa. Ara twala ya mantu jajo tukoni na jokoni Meru na ni opportunity kaire ko interact na mwananchi wa Meru kenda tu chambua mantu jato kona jetu maybe jetu affect positively ka negatively na kenya bongo batwa mawaidha no tubato ya mawaidha o within Gichunge kia siasa. Karibu ko bake ya bonde ni bora rwantake dha nyono. Karibu sana Caleb. Caleb ni MCA wa municipality na ni former chair wa finance. Hiyo kitu inakuumanga ine Gichunge mbere twambire Gichunge nkwala na my brother my senior JL ndamwira one of the biggest gift ira twanathiria Meru as an assembly the Third Assembly ikweja kwetho itwalete itemized budget ko ni ndi chairman of finance riandare nkowa during our regime riandare gitene ga finance itwambire guchiara gintu gitawa itemized budget ko ni mwanka thai de matunda kuona ni agwikenda athiria ndi chairman of finance ko ntiruma fair enough. Asante. Na tuli na mchore tungia bwana Aaron Mutwiri. Bwana karibu sana bwana ni executive director wa kiama kia BAS. Karibu sana ibwega bana Martin. Thank you. Na yendi na kuirwa mbwa kike chunjikia kwa kia
kia mwaka kia mbere mwaka yote 2025 Really? yes Okay. kama yenye niteya otherwise I'm happy also to be here Karibu na Meru tuida nange tie tuida ito again on to ningi na siasa imotorire is about our lives na tutumia kuigino siasa na to nyama endeleo decision nyingi chama yetu timeko politically na kwene tumi muno na keli mweguru mwe kwa heshima muno ina mutongerio munene muno itwa energy urantu baito baita na mweguru ari isiolo kinyo muntu mo afiati bechunki muno ate mama ko wende kinyo ndi mugethi ko mena leletie kwena shore betu betu abalaiche na ba US they are following kwena timu ya Meru ya London ba marete they are following very keenly na bangi be Canada and many other parts in Rwanda so we are happy na this is a good engagement. Thank you very much. Asanteni sana ntoba diaspora, karibuni sana kile chunkia siasa twaranire Kimeru Borero Raya, karibuni sana. Now araniena batu kirukira Facebook fan page yetu ni Weru TV, tuli live kire Weru FM 96.4, tuli live kire channel yetu ya YouTube, tuli live kire TikTok account yetu na no wethero kiarani batu tia comment yaku tuketho tukithoma mukwe mwao kire mubango chunkia siasa, and of course as we proceed tuketho tukithimo chiaku number ni wire ande TV ne kutuketho tukithimo nikiendo twira na maoni yaku uri ona atia yururia bura siasa iweta na mbere na kire mubango kinyo tuketho tukiariri kuri muchama nayo irabwithikire irunduni gachakwa last Sunday ari Gembe North amenere sana michamanio kubwethwa Karen residence ya deputy president, and then I don't know kedro again ne coincidence kana imanto ya bangi muchamanio yo abwetheka irunduni you are Mount Kenya East. I don't know, we will discuss that later. But beretu kinyau JR Gachagua still are Meru rira yete Meru I think twice na meneretie abunge ba Meru bonene sana. Last time I think rira February was it February kana January mwisho kanisene ya PCA mwendanto awire abunge ba Meru nibwa. That was the word, cowards. No ntubombere I don't know kedro ni nurabo support trikari kana nurabo muimpeachre, but words chake chiongo wire abunge ba Meru ni cowards. Are Meru no temu tongerio Meru wale including Caleb mwenanto ni wakura atareo. Well, Martin Kampambiri kinyanino kevya ntubetu wa Meru vere mugeni okairi na nonto ni ere ntukwe salamu kevya tuwa mugiteria tuwa tinda abona haru nyawu bambiri dagjara haru akarego bageria ndogaide jara boshibyo okodo udhoni nebona bokarige tutukuga na haru turinge sil kinyatu ngwa turumegantu kwa ndo medegantu alafu jogerio buguru interview tuererwe gendete kae corruption ikabo oga accept kae okauga kamantu interview ye gechungi to kage gechungi na ndango declare dedre muguru itawa nkuro no apendo ambero wogi no tiu tibio andika na niwe ngachumi ankaithobithia ambero wara yake ogita bandu kiongo ambera ndikinya diary madini ere lakini ambao itanegu eta wandika na ningarega kwandika madini yote ona diary anyway that's on the line Konkaira otherwise bero murungu ibo bwaga no to that opportunity also bago twitikiria tumba ko gaume na ntubetu na bako personally intemejuka ye withire is an opportunity, is a great honor from the Almighty himself. Martin oni orampomba kuga to a large extent ampomba tega context nambuga wen ninkiaria mtiuga kwe muntu mbitharo nkithura gaza ni individual embuga kandi na beef mbuga na girimangojine kana kandi na beef na mtontorida amoroidania oni ntena issues nabo oni mbuga ga gintu kira kina gitumirira burungu akoete an opportunity ne gutetera muingi na rera kira gatuma wito mugwa iririo akaraje ka ugo tenae utena nini kuengwa yani ugo tena uge bwa kuengwa na isi owe mutongeria actually nimbonaje kai very easy na Kalebu mbuga ka kinyoka ya kuza kuiuntu te kudhoganetie
withero ino opportunity we mutongeria kuria antu baku what do they think maybe bagutarire na ibo representative wao teka watarire no ntu no mimo no nkukieto alika twagutarire tukenda jara twina jo wito tugae utugaira indi tukaya kutha kwina jara twina jo no tio jauga ure muntu da kauga watu tukarande uruna twaria na nontu tukwaria mbuga ninte kuonera gachagua makosa ngakwira gwo kauga yes uga no weta uga yes then utukuona yugo weto chia nteto chiai go chia nteto chiaku na nika to chiere nteto chiaku ikumanisha no nga wethro tiko itintikite wengwa no mwanga kwithro kwinonge ni ogitete ate ogutintikite so ketha kwinonge ogutintikite then wikigua yani either wikigua kana you don't care about your people no to man ke uni mathugane jako otongeria obwiri kwithirwa wigita ronde okithugana ya iguru ria antu baku antu baria bakwete ngugi ibo obwiri kwithirwa okithugana iria iguru ria otongeria bunde brabomba kwithirwa burio no muntu tuga for example akeja kambira tunenkere antu bakwa ndi mutongeria gikombe giki imbwiri oboria kiabaguna atia yani kakinene imono ura kiumba kunyua mwiriga kana kina goro mono ura bo mwiriga kiumba kwendia bakona gantu yani tembetekirio o na ndaigwa oni ntiranganirwa ni mantu agikombe ki antu ambita kwira antu indirejire agikombe na inkwenda obunengera gikombe ngeta nkabera kwina muntu unengera gikombe na mburi je kiuria giki nderwo na ndoria kiuria giki nderwo na at the end of the day buri ona atia tukijukie kariuba mbira yakyo gutena thina ngacoka ki muntu kone tangamura ndisa sawa uga gikombe ikeje no ndo ne mwingi wagitata ni ndirare medu to make that decision but nandi athirantu bakwa bauga gikombe ikeje gikariore ibate kuuria kinyetha gitinywa mwiriga gikanywa no gikanywa no ibo bagitere atia ibo baugire so ntiona yeka kuina any difficulty yumba kwithiro ero kirwa ari rwantu nandi gwitwa kigwa no mwanga kwithiro kuina perspective ire muntu wa mwito weta na kigwa ategete nayo ukethirwa nanyenda mwita ndeta muntu kigwa ore ringire yes kire tawadere finance bill kada watu tukuriunga na twebera ka payslip ka tekan murume bwa kagita katebua inkobera unte kwenda kugitwa goti bwa ng'ombe na mburi na mbinai nteto yuchionde ichiareo na umenyekenda witikia itwari right kinyetha jenzine umire ni mwaketha witikia mwananchi na ari right na wo kigwa ikiari wrong nteto une ere withdraw na jare yange twabera ya tebua mi Martin Pedro ndina with our people no mwanga withiro kithugana iriantu yara jange twabera yara tebua twabera mantu jegie university funding model itebua beba ugeisa sawa ikabua itebua ate ikabua na ndete kubua kinyako tiongo ni rarurele euga story ni unconstitutional otumba gwita kuria mwana omuntu ugo abagwe ng'ombe ingana ngamburi ningana na ugo iri responsibility yakuwa muthomithia ketha ugo igwithirikae niguo bwirio muthomithia atiga kwijomburi uri ng'ombe ire ndichio tubwiri kwitha twingana nagua ithirikari kana imbi tumanya tweta sukuru oni mbeta kinyasa na ago ijage yaku tiga university primary tuja kibande na ago kejage yaku kenda wethoro mwitongo to kwenda kumenya wethoro onge to kwenda kumenya bunga kweje na uniform tuje tunganene university ni nyaba help to ga ni antu bonde mbecha kulingana na nyomore chieta nya boom igitene retu boom na mukae wa kiwango kimwane no story cha oi mwana onke ure no whatever ali na nde academy ile tukotha twina jio iretho ga academy kali to batano kanturene na hara ugo keja kwa akiora thomerete academy utira sukuru ya thirikari umenye grasi gyaku igya stage nga mwitithirwe na hangi na tampomba kwitha na muntu wije ga academy ga kora ga kali na no representative okwa kathati kigwa gigeta gikauga nari aguo nari aguo no muntu nakomba kuthomithia academy antu bera we ga academy kare aja na ketha kena antu bathatu na gitumi ketha kena batano kana batandatu kote sukuru ingi ya thirikari iri akui ikyo gyatumire getikirwo ke kama bati ga kali uria lakini rieto reto academy menya maratasi-ine yere sukuru ya kiriga so Martin ukaya kwithira jare mwananchi akwenda ugo tukuona jana gitumi na uritoka kare ko kinyiru muntu ungi wetoka thithio ore batu tutikwenda oni wekigwa kini Caleb, this would be appropriate kiriwe because ori mutongeri othuri na kura right now kwithira othuri na kura buti wita kiri michamano ya mutongeri wa class kia a former deputy president I know
mwerekera yenu ya kisiasa, but what does this say kiri mwananchi? Because kari mtu muthuku bwano mwanka kwateka butiweta kiri michama niwe kari mtu muthuku bwano abunge ni achore ben, right? Because buri atongeria na maybe kwena obotirimana, and do you discuss these issues? Mbele magichunge ambuge ntemu icha gwetana kigwa icho ikuthitha thatutha imotukara gweta kimichemanio ya former DP. Tikuja kwithura na impeachika imutongerio muthuku. Nonto it doesn't give that heshima thira uningeta muchemanio nejwa former DP. Tuna ndarunga mawe antugorea we akwendo thiri akorea kathithiria wananchi ka address issues ciawe uribati kwithwa kaibie murumite arunga makambio ndunisha atongeria bathuri akura. Kindu ki jeyaloga mantu jogwa kwi to an extent that ineni ngwampomba kuga mtu imugwa. For example, ara tunyinjira ara tunyi maendeleo no ntatu tuje budget cia turithitha twina budget na ndija una arua kwinjirira nkuthiria cia municipality na ndimbite TV ne jeyara igwe njirira ndabathitha iria yao ankurira nkiuga indira tunyirwo ikwa kwa mheshimiwa Ntururu kai kwa maoa. You see, at that level we mwananchi ukaigwa we agitated na gintu kira gikethwa gintu gya gukuthithia ugwithiro wina murimo okorone we mukaji ka we resident ura ubati kwa na maendeleo jara, but at the same time utibati ku generalize all leaders ubekira kabune kimobeta agwa bonde nonto adrai ija MP beto bamutu kone bombiti ko negotiate so much from the national government na bombi kureta something to the round table kidatu akaji na theira uningeta muchemanio ne kwenda gwita thiri kansene mimbi bidwa ndi part and parcel ya kanisa kale antukwira, but within the course entumirira wona nkero kanyaga kwaria onimbuga ndaria na gwigo kari ore omuthia marumi jaro karia kama antu jaro karia ijo ndunisha atongeria barabangi. So for me, I tend to feel that at that level ake au bokwambi kudunisha atongeria beto, I do feel that inkurega now nonto there is a way for you to address also the elected leaders. Nonto ankwire gichunge DP Gachagua tamenya atongeria ba Meru na Arua atumbi kwambio bete igwa rire impeachwa abati ko bete igwa the immediate time ira onere be agwa nonto atramenya ne agwa impeach na riki na savi abo ibare achore na eja bere impeachwa less than 4 months ago na Meru more than 4 times na nada kagita kwa atombi gwita antu ba igwa then there is something wrong kiwetha hii at this time arunga mambi gwita atongeria bonde igwa na generalize, lakini kondo gechunge theira mutongeria no akarunga mo the same mutongeria JL arunga meuge inda atunyirwe na ndi ugo utunya ugo tu kananja cio tunya menya me tu bati kurunga mambi otura no tunyirwe barabara mambi otura tunyirwe kuma aja etara. By that alone kugaja kwethi mubunge okono dimenti omarire aria rutamora ru ndinge mwiraja mheshimiwa tatu represent, but I'm very proud that mutongerio kwa ariririe the main issues no tikyo ugana tuni na ndategera within area kwa nkona ngugira gwita nkona timu gwa that level. And you know brebe akio we bwana JR, you know bantu ya kuwa barabara nani abati woko wakwa na ndiro kero kuntukuna barabara ta kwende kwa Meri ne yega chagwa impeachwa so yaima to baitwira from before kana maybe ya atumira ba mu impeacha, you know. Well, oni actually kiri magwani yakwa ni muntu gutuira na tunyi actually gutuoni incompetence yawe kana ogwa gutubuku wa ibu ogwa muntu ugatunya tunyu ate, you know uwo gutunya kari is the boss, no but we atire JR, this is what they said but we atire batwe twaninke to allocate ta barabareje oni ndai barabareje ni president ari deputy president he allocated this road blah 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 and then gachagwerwa nathi atire barabara yu antoko thiatira chieja ireta arayuki areta ugo no kurigana bobo aga nyoka enda kuthinga ta story no ndire nyinge bakuga bari barabara cia mau ukeja kuthinga ta bobo aga bamwe bao bari kithirikari ria nkuru yani batu twai yanga kilomita 8 rutere rwa rungi by kilomita 200 na something
na in negotiation ya ina muthemba jwe ko yani batu itu twari kwanje nyambere yani arui bata ukajotegera kinya na ari kurungu biongo bya mauma biri kwambiria aja kwina mamwanka bodara kanare batu itu twari bare whatever na tabumba tomba kwa ambaje chiani nini na twina tongeria tukaya wa kilomita 8 kuma ge kilomita 2 twekane ngangere karo nzimbi cyari nkurukia magana na gento katweke magana ya thatu ugo kanengero 8 onge akayugia 200 and something nyumore kilometers ikuga ate shuani ugo representation yeko kugitabura either wekigwa uretokera wakira ugakira ugaro bachoka bageta bakauga kana tukae kilomita 8 we kamutuka kakire buru na endo kalinga metho kauka gutebua utekauka getha itekwita nusu nteko maibito kwariria kana nyabo dukinyanya ibo tonengere wingi na to akuigwa kinyokombo twetha twimenya abatu twina nchamba kerombirwo tu kerombirwo guteu and at the end of it all but umbako jo twira those kind of issues yeah of course teka kuga na nina bwiri go beto ango kwira perspective ira umbotegera ni okona muntu imugwa o akaja kwithirwa na kwitikirie kujotwira na tunyi na twateka history to kuona una tunyi na ito kuona ata teterete na ndini ate ndi muntu ujo omba kumbira eja convince uni para yatiaku na nyaja kwa jongo jara nkomwira ate akari na nkamwira na nkatukalinge tuma buru tukengana na tutwire ya tia gas ntolene na twimwira au tutekwenda na ati umirani yauga uni bantu bakoi bararegere ni au gakethira bange nya bange bagete kairi ni antu bakoi bararegere kwa untato ntukugitata tukuchienda. It is as basic as that. Fair enough. Abuana kando na kwithirwa ari director, executive director wa kiama kia Mbas ni abisa okinyaniria kiri obisi ya Mheshimiwa Karambu Kailemia. So your boss is one of baraba kwa rifandi ibwa ariwa ate amanto ya. Thank you very much. Bwana Martin. Kato ambiri oranji yara ambiri na nkethi tibati kwa orientaki nkethi chetiri Methodist na ndare vya mwathi ndachoka nde iranje nkamathi kuma unde yanjire ruiro tikwendo chero imambura ya ikona ya thongo munene achote baba akwa Mheshimiwa Caleb odi mwira no Mheshimiwa wa Mheshimiwa Bonthe no to twithe nyemsi Bonthe ni utimtu to municipality super MC munene to then jiara no imukuro kiama imukuro kirira muno kinyana utiringo kale antu bombira okevinji yara na iba kumeanshwe ke thongo so wonika ngwenda kuwa u bonge twithe to mbisi kinya tukwarite Mheshimiwa mbira akona nyawe Mheshimiwa Mama Safi na December twithe to mbisi muno no tukwiro twatanite 145 manto amengi muno tikimanjini ona Kameru ukethira mwana mulemavu wina miaka 38 atona wa mutana ukethira baraba street baraba kwirito ritumero negative wentu kwenda tumira ende tubeta akishima makomandos so manto nto yo twithe to yetu kipumbisi muno nende kanchoke akigashagwa akawikwa wita na ibwa winda thikiri Mheshimiwa mwe mushoro kwa ntikwa specifically ni women rep but ndere kwa Mheshimiwa mbirire rira inyukwa na abau bakarwa uwe witana rafi koneka mya wewe mwana uskuru we no kwenderia no kwenda bia kuria ukolelio kona ntikuria mama buru na imami okwa nke omuthiata ngoku impara baba no ndo nange ntimu no ikenyencho uma lakini baba no ina fi baba no wina ngombe tio kamwedia ende ukowonia mbi andie ke baba ri mwetu ntithiata mama nara mbio ta sukuru no ndata sukuru mya weta wa thoma ri windi ukamenyora atethi mami okuba ndai ukankwenda kwa ini interest bonge kwe mukuru mbedete muno mutharo itwa Kangote chief na Kangote ampaya nteto ambira boke akomena na mtu nowe kinyana maoruri ndio tebu atiwa woni kiri kya kwandi uri atiri why now no ntumanto yonde yakuyathai na tikinyi bwa aki actually kuyonda thikirie NDP na tutethi na buru mutongeri ugashagwa no kubinyi mono mwaretu na mwanero wa Meru no bethe na no itheka na muntu o ko ndi mwana nyakare wa kwa baina ukiakurewa no tumona araura kwa Florence uka export nao ngiakurewa nao nje no tumona nje kithetu na tho so kankwenda kuwa batu tutena thina na gashagwa asadinda na no kuona na kuthikirwo ina very ondali we thina akini ura kwendo ne nyaki wa wanjinga usi wanjinga ndo ne nyano beta wanjinga nyere ngare embu burundo na no ntu uniende bwire uma mutongoria wenthe urantu barakara nthi na baringa kura na tentu bele na tiba muchiyo bamukiloke bwa mtu na tuwakilishe woni bitikiti mtu na bati kwa heshima ku woni kwenda kuwa representatives vetu no ntu process tukilokirite ki yo na process
complicated imashindano competitive wananchi baba beti bongo direct mwankanto buba kana kirovisi rebe na chio anto ba na kinyabo be na interest chio kari mbere chio na be na nyichi wananchi ko wende ukethira mwana ithena inabakorwa na mwana oneliona wonika thiate na baba ari na firi na kwena mawira ne mengi yeo kwa mfano kinyamo shema ni onto ya rikaren kayo traki mawira ne tutikuria kwa mawira ne mbere lakini kinya wira ne bwedi bukera na ringi alabu achoka bukero tukathia tilegene stia tona wira ne bubu kuyurwa woni ntikuona kwena thina nontu rimwe tubati kwambiriria ara nontu nduri atiri wewe ri waritine uratwita utwilivia 1 2 3 miana abati utoni mbere ura championate course yetu mwiko mwe ndona akiaria I think inkamukuti directly Jeremia Kioni ndona ikuta wakiwa abatwi itubati kwimenyera mantu yeli ketheka gacagwa twendetie umene kako turi kuruti kurwando ciake no tugacagwa no thwakirwo ira haki it is very possible na gacagwa no thiro ringi no ni ndo ciake ciingia na araura na iromba yakwa kiwe no ntu asalinda winda romba gacagwa anie maruru kindogo na maono yare nayo kinyao na yarete kiwa Kenya buru na ibu ai free na twamuthikiria na maono yote kona ena nkanya uti muntu wichi murungu wake wichi nonto omuntu aya contract miaka tano ithira tukayeta kuiliba boya ru ko kinya wonde ndakashagwa a compete na India but ndenda kwa there is an advantage wonde ndenda kwa nonto ndi kugintu getu ita imani kana optimism mantu yote batu keto ni imani na tu very positive mantu era kashagwa ko bwithio na very positive note kinyayo ya meya nonto ka ukirire mba ka witithia nkila nonto thai kwanja ende are ome atu wisine ringi ndona gabo hakiwa ende thai tutaratie mbere itu arikuo thai tukwaria twethwo o riwe to nto thai minister we ire ari ngavana ndi bokira comment githirikari Uhuru Kenyatta nendi gashakwa ka witithia nkila kenda baba angi kuthungutha kubomira na kwenda witithia mba kutuike atongoria baba ikuo expectation mawirigiro ya wananchi kithirikari na uyitithia uru muno na kuonelia bila ke uri mbwa nte wira chwibio ni mantini ankwere uma ukya kwebela weru TV ukya kwero twiranga turaria na ngania turaria na marete turaria na mutembei turaria na baba bangi buri abo angaibua mbirire anga munene arambira watwira yuthayu nontu mbere utatwira atio rirori wari comfortable bwarwa ukya twira uina thina utit kande bwire Unimbuwa twae optimistic utende kurete thina ciayo na tutikuria twetho tuna thina cietu tuifisi ya wa Kenya lakini tikutuka woni ndebe lovisi nera ndimbete nkae malaika ndiwe ndimbe na theory ingitia kwana ni bara ubathuki na uni kinyani ndakari umu na body ira ndari so it is more cowardice kire gachagwa kwithwa akiaria thai yes ya bunge ora wendi wa kashagwa kabati kumonderetirwa aria rwaki athaisi akarea kwaria kwika lumbo Meru baina baka wa urambita tio murimo nonto tambita karaya rirora nyunya muthuri na ninkinya ruru na kathonko muti uriana urambita tio murimo wari orunya muthuri utambita na ninkinya ruru na kathonko muti uriana ndi thayo te bati umbita ko ndi go tukwenda kwa kinya we no na afisi na tutikuria we are free to Kenyans with ore ambitious with ndina maono nyeru ari nkai wimbati kwa gavana nkai wimbati kwa member parliament kana senator I am very free ko kinyawe no uruba kuromba nyeti kya kethe sheria mwitikiria ethwe na ikiama kana kwenda kuringa je kingmaker is free kuringa siasa lakini kintu kira tutikwenda ni leaders betu bakara kaba yanda mind nontu let me tell you the truth we are muntu akaruma mheshimiwa Caleb akuruma na kumeneria ntuba municipality baranko me abatiriti I know them very well ni antu batauni bonete weru na bakamenya muntu na bachunkuna ki baba ingi muno komenya bamwenye bena githomo zaindi no kuona na bona muntu no kubwa ko ndi muntu no to representative mwakilishi wo no sura yo mbisha yo no heshima leo na bati kwa heshima nyere no tuba wananchi ba so ibonto kwenda kwa atongoria betu Kenya zirimo katwa lukawe ngomekena ituendete kuipa atongoria muno lakini na kwa inonda batu ya atongoria babati kwa heshima no de office na kinya betho no ikines bo mebinge na bia atongoria reflection ya batu itu bau matini tuwa weke the rokadi ni butu kadi tuinde nonto kaumiteko umite batu bariku no wekira office ne no batu kulinda zinya batu na both the reflection of who we are so you know Caleb, one thing ere kuonekana thai kire bunge betu ba Meru is like nende baete kind you know thai ni
nikane ndiba uchokia miambo ya Gachagua na baichokia miambo ya Gachagua ikumaanisha ate ya kaba inyeli mambo ya ni miambo ya Gachagua. So we can say maybe abunge betu is like wikiro pressure bona na ni Gachagua. Mbere ambuge mugujo tukujoka wararumira na urabarathithia barera Gachagua stop it nunto that we are representing Meru tuyana ba Meru utukuba omenara mea charity begins at home otumtote kwa Martin na bunge baba bagetikiria na bakirana na Gachagua narumite editor barumira kwa onja. To me I did feel it was not right. Ijogona ndo ko manabu mitangejo kurumira kwa kunja nje gango kundunisha mbere mwe kuru mbere yana nijo kwere mwenya adra wiki gwo bati kwari anto bakigwa no kwaria. So for me I feel that ora bakore batudhukia it is their light. So kumara bakongana ndiga Gachagua these are boundaries nyawe ngote close boundaries ino tukera kuthikira miari ya Gachagua atubandinisha kia kiuga ne agwa badunisha akiuge nyabakaria kwao na ndiri. But how come wananchi baba aringirete atu bakura ibo shangilia mtoyo akidunisha ubukuwa na kudunisha bunge. And that's the reason why we need to kwethwa na limit ya mantu John the Martin. The fact that mwananchi no karande akathikira it doesn't give other leaders the right kuma nabo metabejo turumira gwetu. Andoni ankwere Martin na nyabakeja kwethwa be agwa onigi gintu kimambithero akyo na kiunkethero akyo maisha yakwa jonde. I have to protect especially dignity na protect ishimera that twini as Meru. Nundu gukeja kwithura muntu akoma umeja aturumire inyatha itushangiria mwananchi no shangiria then atukudunisha mubunge atutumite parliament ria mweshimauga kuja kwithirwa inya ku negotiate anything at the national level. Ura tumudunishire atumuthiria ground ine inyeta national atithwe na that power ego twitirie anything. So Martin, as much as that twende ko wipe emotions ora mweshimauga, it is also very important to acknowledge that antobara twete the responsibility ya kutumbagina because they are beginners. Iba kweweteo bakalispektiwa and it doesn't matter ura bakali kunuko gintu kimampendete amweko ugethiria mweko ageta kethiria muntu utikumba gwita auga enchamba itu no kwatango kwera when ijigwikira muntu wao nyo tine nyako geinchambe ugo mweko geincamba itu muntu kamutega kama kimetho jetu ja kiwithire muntu ri atine nya lakini umutegera ura kumwikira amwikire inya thatwi twejaja ujo ukethiria muntu thiria kuruma MP okuka mutongeri oku ndiwo ugwiro kumbi kumara iro kuringaringa mpe. So for me I feel atwithero inyatungo twi mwananchi tutikuelewa itubati kuelewa the more tukudunisha mutongeri oria atumwitenya power iria tumwete guturombera resources na ria omi. But at the same time ambugio ukairi na injia nkowatanira ore ugire also our leaders me being part of that circle itubati kuda twikirite sambai iguru twategera other communities ri ingi kuthirika menya nyango eshimire ari na muntu roko ya mati utiu antu bangi bageta baromba njire uninjire we momo watha kwinjire ngi nduma nkaigwa nkiaju nkoro na mathugani njire momo nonto gukeja kwithura kwinangi kwa deep injustice, political injustice in Meru County Tharaka-Nithi na Embu nonto antu bibo babirire uchiathi kwa ndikuruiji twari na aruibetu na inoga tegera denda Kimathi Kimathi ali umwa kinje yara uraweta wa Kimathi kindi guru gikuti Kimathi ndo chiaro nao heni badu kiri nyanchamba yatu ba mederi to ligi yao me you know that is a bitter truth but we to Kimathi ndio mboni Kimathi ungi windi guru gikuti utimu ikungi witwa Kimathi. Is it by coincidence JL that Kimathi weka kwi na mwakureto wa mukami what are you trying to say? I'm just saying that there is a community that makes us look a little bit like Otinotori. Why that to Kurira Otiari? Momo Road, Doga, it is an injustice. Na you never to address your injustice so. Na tongeria beto to erigiri at that time. That to Berinian Taro to Maritu to Adia Press. To Ganjireje, Momo Road, never to Quijira Meru. Non to Bajuju Beto. Nyana haba mami na haba kwire no twana baba regero dhoma
nonto bwetera muntu ni kuriro chia dibande kuroi buga latu turingithwa twinto bia tumi mono karinya chia dibatu bakya binto bia tumi mono indi achia dibao sacrifice kenda beti kuruiriro chia dibande kurueto lakini that recognition tutimiona kuja kwithiria baraba batu turombera njirera kagutetera njirera nonto njia nauga njirera bati kurungi kwa mati na kwa bati kumikiwa shu inya assembly we national assembly na senate utige ndugi ukarika ko at that level itwa short change na no tukuga kenda nabo atongeria batu tutombo bekira kinya bongo tukiona bati kutu negotiate at the national level so as much as tukondo bakoto na unia nkwere kenda tudura na mtu ikuja kambio ruma mutongeri okora we acha in terms of kumundunisha but at the same time twachokanja no tunare dai kanja tukwaria atongeria betu ibatugo beigwa atiri that when it comes to them negotiating for us to continue beto negotiate dramatic. Okay, so JR, you know, abunge ba Meru ni ba declare kitambo way before impeachment. Ramantu ya ambira chiko tukona kaya ya kwambire kubanga bangwa ni ba declare tayari na ba uabo you know barenda wito bari Mount Kenya East. Raba trimanite Embu. Tongiri ba Meru trakanidi na Embu. So iya kaba wa tutena gachagua so maybe ani othe na yambirire yonde na bunge betu from then tena gachagua obeta ibwa I think it is because and either maruru ya bogore agumuthetera or something else but could be maybe gachagua tu ni maruru enayo kana maruru ya tiura na gwetho hatena maruru no mwanka ka thana ngenti achunwe mwathani lakini na kintu kimwe twithara tubwiri kwitha tukiri kana ya gitare on the menya batu twatarite equals kana twajije menya MP utwa wari na nini chite mwane na chiaba yonge kwina qualifications ile twithara tukimenyaga icho chia member of parliament nandika thai twayugirie equals twabekira tuga tujukio viga ijanwe jukia no nyumore na atu twajukia betu twabekira batu twetikitie na nkoro emwe ati muntu uyo twajukia itwetete kuwakilisha na muntu mungentu ntukumagala nungwa ata mwanka gitumika bugo wekinyo kinyaria ugo kwa muntu na kinyire yo kumena menya heshima kale chwagwa heshima ugaya gwithoro mungentu uteona muntu wokuria no ndo at the end of it all iba kumenya twetine nyano aturetere thina itarara jioni na ukethirwo kariu irio umbo karinya antubaku no ntweja weta wa dam ukathithia nyaja ura salisi athithiria te weja kairiwe jo mbiro story chia dam ire gukurunga mangakwira point blank no ndore unteke guanga kwira bro story chia dam iweja chinjeru tutigane nacho amba wake ire ambere otwirire imbi gukirira bene otebio gukirira oni ni ando ko represent na ndo oni ngakuretera muntu eja aboeja ngono cheka mankura thingatite ngombe angaijiretire tutikwenda atongeria jabau turi na mutongeria okuona yani wina mpumi no kejo twangono che CDF no ndukinyore onge wina ara onge na kwa CDF utote kunengerwa CDF tema so ukiingi extra ke utigwa methene kethera tugera tugita 15% 85% yegotigwa na ara ita 50% ugeimechara na bibingi kwina ka 20% kale aja kabwiri kuthaka getwita irango gina na kai ko wiri wita kuthara na nikethera wewe utita kuthara kale weja weterwa kigwa na anture na nyatu ingoto tukuona chamba bwa kure imbi atuma tuko protect will not protect you tutego utetera ende tukera tukiona chamba bwa kutwaleta thina muno ke issue enyo na mbuga oni te blame muno ere ya ewe gachagua nyatha they should have buga baringe thikira mwana inchi bakoria bubwe gora kugitabura lakini nino ntuntenda kugaruka ndaugaga atire oni ntumba kuthura kale akiro magua ntumba kuthura na nkathura kindi kia nengerwa kinyethra go appoint oteka go elected lakini kandero ugwe ogano oni nkanengera wiko no ndo at the end of the day tugire twatarire equals so kada twatarire equals oni ntetete gwetetero twetu ndetetera ureo rwetu bara na babu bange na batetera wao akwina thine ugatikyo twetire no menyoka ya kuthanda umite Meru mbitete gwetetera mwiko kana mbitete gwetetera mutaita kana munyomora then ya ndengeta gutaro taita oni ndatomi nguge mwe na mbuga anto tijimbi na batomanto batinda gutwa story tianga tribalism angambi no gotaka nyada kaya go jo amutaka thai is an apologetic egurure otetera se abutero akiuga history cha century ibo otetera
Is he unapologetic? He is unapologetic and apathetic. No, he is unapologetic. Ni antuka wa utetera na akendere obatetera. Na the question here is batu tuchulie jaba utuna ndia Meru. Martin tukenda kwa very sincere. Ora otu utetera batu no. Menya watu utetera tu for example itetera central kago yali otoreto okenda tumutwalia ndoa. Kana tumutwalia mandu jai. Ende batu kaya kwa atu na muntu Meru na ndetha hii tukaza tukiuga aketho akimwira isa sawa hapa tukigwa ora wauga. Ende batu beretu ali na abwe amba gitu kinake thithwe untubunabo thithwe tu tukimenya. Na kinyoge nyari antu bagweta wa kindikia ateo. Isa sawa jau tukurega lakini menya bonde ni antu betu na tukubangira 2020 tukubangira 2027 tesa sawa mbere ya ambia gutweta biaga atweta na atutia na ara kwenda gutwikia agwiri kwamba kwaka gutwaka anya mbere ma tukambenya kumaimbi tumba kuona kuma kiwe kenda tumbo compare nteto ireko kindi kinetanire and I respect him for that jaredo in Nairobi etanire last time indaugira bo bwaga ndona ni waste of money imbeja chikuinyango na kinyaiche irunduni nyoya ende wana mbeja akathithia mwirigano ntuju wa gwithirwe ni antu bakwao na mathangi ya jau bakathithia barabara lakini the thing here is akejo chumi akathithia mantu jale au karaitu ira akagitatia akathithia bahati watu na dineriku bahati kira tukwenda mwananchi wetu agitatia kada no ugero wejete bore wejete tutithiria ndamu kana wina mitiga amini gembe wetete kuinja ndamu na chionde twejitara marieto Martin ugori wethiro wina thine inde muntu wejete akathithia ndamu ire au kwirite so the last time unda uga thithia ejo twire so inko ndagwata na na inteko dikaga imwe kana ro igoro mwire abere tige ni ku advertisement ja government ko tika advertise iko thithia thithia nyoto twina metho tukagita ndia tukori nyoto twita irundune kana na roga twita maita 40 twita ni twetikiririo ugo mwana wetu na nwetire no ndio eto thithia ora ugite okugitanda ukathithia riu na nde twite kana nyoro go twita batu tutitha twina thina no ntuketha muntu igembe na kunywa ruji muntu okunana na kurithia ng'ombe ungi na kugita buria na ketha utugara twibwira shisha na bingi bite gwita ngugi batu tigotindo tusumbura wetu iro ore gwita ngugi ketha formula yenu ibwa mibangite ni bwa mibangite bubwega Martin bweta bwa karande kuna bona twathithio gukabwa twathithio ende to work what is your problem thina yetu imbi otindo twirore ku work na tugetuete ku work right and the thing here is kedra ndo baraba korea ni anto 3 million woni ke no tonto malete ni intire aga tije karibu panje jaka wiga tuka kidari ka dhuria mono dari kana ndo baba bo no kuona kero to maone jaba teko makatu akoma yani hospitali tia koma na hii ingeti ya private tia uga ititango gite itirasha aite Meru wake insurance yao ni milioni 300 mwaka 300 million Kenya shillings mbera chia MP na cho ningana mbera chia president ningana imbi etumaga ba otwe torera muntu yani insurance na tochoka yani waga trito nange ende tochoka tumwetekeria rungamire hospitali yetu iria watenda gwita kiyo tobwiri kuza twishika adabu tuinde twena kala tobwiri kuza tukira na mutindo ala egete muraini no mukabere no ndimunene wakwa nkamwira mutanuchia ndio atote mutumithaga ugochoke ngugine teza sawa eno ntona hospitali ndebugi lakini besides that we akajwa thai ambulance ikarira omya orite indege keja akamatwete ndere agitete ata una ningikia kigo ikigomete ngena choria ibagomete andere ndata bimbie tuma watu eta general de service de dawa otekio bimbie tuma tukaraje kato treat antu bare batu to andikite better than ba otwe ados bao yeah ankwenda kwa something that you na kwenda kuwa especially kwa Meru lira bari ina tumbo itanda ilema nonto lira kwa tuike deputy president Meru kwa yanwa Meru ibonekanire ndi bati utiumu Meru mya kwaria no kakarora kwa ina wa ntono ngi urira chune mambura nonto yere mambura ndi nonto Meru niwe kuchira deputy president kwa ndi kutuike tikiki yite definitely morally kutikibwa Meru betu bara ya kuvuta against the other thing no kyo mburi kwa tuga kuna impeachment ingine na nene na te kokara nonto Meru akamenya kwa mambura I would want to know adenti kwenda tukinya orobo katoendendele uran kwenda akika kwenda ku extend point ile barabara chema mau kinya munene okwa mheshimiwa Kiraitu Murungi mbonete akithetera muno na imbita muno barabara iche mau nonto nkomethea ari mau fighter ari ile mabia risasi baba isa nto abwana ari mau kinya survive ite kubinge muno ngono icho totura kwa rienwe
na ndenda kuwa it was very unfair ora mheshimiwa Kalebo kuwa Kimathi it is very likely no kuthunyimu Meru general Mwariama general Mucholi general baba ingi muno ba Meru hii bamunya nende barakuja already na with a lot of problem kinyamu kurungeto akairu so imbichi muno akuruba ngiba maumau na ku Meru itibati kwa secluded na ndenda kwa thinene twireo na thio rindi rumbo ruru kashaka wa kwina thai ari ora kirema kitacia lakini atiko me kirema kiyo bono igiareke witinya ringi nontu yolele ndi barabara uche maumau kwa tuka kirema kiwitie ringi kiranjo ni Mateo ile kakitacia twathirie kura kiathirie tukanto bamwe ringi tukamulima twinde tudanto bamulima lakini anto bamgi ba wata kwa tuka buruburu woni rimwe bona anto ba betu to be very honest cousins betu ba central iba tunyiliti mnoki manto amengi sana na ba tu with injustice better than nikinyamu kalenjino ra tubwithiria kana Mujaluo kana any other Kenyan na ne atanochie bara twendete sana na twenda kwa kinabo na nuko tule to letting down kuma 1963 nende thaika tuko observe tuona body abobo ningi tutuba mulima kwa tukimatini thaite te kamau but the highest percentage ne supportere kindiki yes even to kwa no testira tu ba tuko observe moving forward kinya thaino ndo tetu athirie process mwankare atu akinya somewhere else kwa ntubonge bwana Martin pointing ngwa da kureta ndaibire mutaalamu mwe atiri kukuria muongo ibiashara is a serious business itimotiro wanasiasa aki na ndienda kuwa kutu inde ote mtu tena responsibility oka muongo nende of course go run na capacity mwanya kithio ntumiru yetu tu ina different bureaucrats balebo mwanya na ndienda ingome wananchi bengi the minute no kwa level mutongori thera wali kwa tukanolo bintu bingi mnobi komba kweja na uni kwa mutongori mwambite kirende mwete wito George Kinoti dira Kinoti ya DCI kwa barabara nkomachikirila mino ntobweshima yawe te mweka yili kwa unde enda kwa kinyat baba angi bakomba ku lobby the same way kwa tuika nontone anene me akwe level kinya kwa tuika sometime it matters who is asking Kede Martin wechonge ondolo kuwa barabara nikiro lami mantu ya tikinyenya noko lakini baibu mheshimiwa Kale baibu ne abwana ni CEO wa Parastato ni PS ni CS mantu ya kabwithika haraka sana kukankwenda kuwa biashara ya kwa muongo yo Meru ekarito ni batu twinde nonto we have one weakness weakness yetu ni kuura turabari ngiri kura maiya na definitely barabangi bakwenda ite nabo kinyabo bakona ngwe kurita bakamende batu inje yara winete yi ndiaro tibwa kwethia ndiara no peu nje yara kakana ndiara ate kubwithia na ntuto mumblame of course tukwenda fero kenda tona ba muurira lakini in real sense denda kuwa business batu tukiakwata nilina bureaucrat bara the welfare western I can assure you it is stop na mtu wetu oparanya oparanya tiringiri kura thai atubisine lakini ni muritingo thirikari civil servant lakini I can assure you negotiation ida kubwithia ndiro ya kwendia western ititaleka the same thing with Mudavadi kinyani ankoromba atana betu na kadha chietu chiari na thaka baraba ikuo bathia ta example mutanu wenda eta Kinoti nontu Kinoti nombe kubwithia mantu amanene na including utethia Meru hapa na pale kukankwenda kuwa toka rio unaona askari lakini hata kwa munene nkweretio kinyake kulungira mandela tisi ndethira njere kari unaona munene barabo ya munene nkabwithi mantu umande yashugulikirwa kukankwenda kuwa batu union direction tubati weta twinde omuntu aromba kubwithia akareta kawaya Meru ompala muongo yoka watura tukunya kana karera wa intura kana kama Afrika ika community we Martin utewe chunge aki na mamio kwa aki we mwana community ngwitigere munyo bukana bwethira kwa babara kwa kituo mpempe bukareme chababa kethi sukuru bwachoka gwitito chetha ningi bwetha chai ko yana mwate bukaroma so batu mu Africa ibo community tu mu Africa mwana ni wantu bonde so kukuria Meru kinyako it is a concerted effort ya tongoria bonde muno wa professionals barabe na capacity inene muno tutekarie tu ikachemaya ki ambunge yake kana baba ange kana MCS kana kinya baba ange bonde bathuri na kura ki non tukwe na bangi be na capacity ko negotiate ile tutambundrum manto ambunduru de boardroom de mwe manto mbiondi kinyari mwe wanasiasa batumba kuelewa baraba na bureaucratic power tukimea Martin ondola na office power plan kinyetu tumba kumuhitaji somewhere Martin akaeta hawa kwa barabara kuma kamweline kena makashuru barabara unaona ikero lami kinyempia tikusika kana ni bondeos kwa hivyo ntonda kwa batu lobby yetu ya Meru no tunarua mbwire twatumire kintu gitwa wirigiro kana optimism tu atiri batu kijetu antoba Kenya tukairitana ko expect the best
kuma kinya kia our leaders tuka expect kinya tukuri ya society tuibwa twagara tweterete Kenya ya hakuna tuteterete Kenya ya na bunde enda kwa ndino chamba tuteterete Kenya thuka na wirinde kuheshimu kinya ukenya bwako muno bwana Martin ili enda ritire ngwe outside the country you know funny the expatriates funny abwana ni ati akenya baraba inge barenda Kenya yeya ndenda kwa ya yeko twetana ni onde tu woni ndarache na Rwanda ayo ndaba uwe to akwirire antu Rwanda ndarache abo bambira kure bari stateless kweleza nito stateless ke antu wa Kenya antu Meru ni ngwenjo muno no ntu kwetwa stateless kwa wote in the win huwe kwa tuka wewe Martin bari ya Uganda bayo wakimbizi kuma rebe ngiro Rwanda 1959 yontoka kama ngiro na miaka eli then yakura arokura kumanjeshine achoka indi president urori Uganda abenga wa Uganda beta Rwanda no bakengo president ura utenda kabila ya Hutu ya Tutsi ura wetu abyerimana kubengo ni abyerimana bakiaringi bakengo no bote bakurira atati ya Museveni ambiri kikundi kya waasi kiitwa NRM iroba kumemwithone no ba mwati bakeme atutina kwa wita kuba ari stateless kanko kwenda kuwa tuka wa Kenya ye ikuweta mbere buru Martin kinyoka toroko weta America weta na mami oku weta no yo weta na kazi ni baraba nkomenya baku weta na mwire ayu onde yura komenya we mwire ayu nene yura nende uona wite wenka na mwekoro kuna twana twaku lakini inkomenya kaiba chwa a lot of cry from behind na ibubi to matu wa Kenya kabwe no to it is true few of us can afford kumatoka beta kuria comfort ye ndiguringi na ara kwina thiri lakini batu ntutu enda Kenya ria bubo ya mbere tuina biashara kuna tuina into kuo number 2 tuina antu betu ku bara tuendete muno ku tutenda thina yonekana Kenya ibuntu mbwa batu tubatiko optimistic na tuketha tuna mavani ya kuria na atia twetheke kukabweza indi na opini turia no Meru kinyayo na tweka interest yetu kandu tukoria ri kinya Meru yetu what can we do not to win mu Meru na kinya kathama ndia bwana nikankaria Nairobi ntithamie mwiri yetu yonthe ntithamie family yonthe yetu nyento bwana kwende the only thing can do ikuishi ura Meru tukathwani ura yomba kubwa kenda yomba to serve interest yetu twinde na tuwirirwa Meru tukari uno to ikuto chiariri na is our first home. Yes. So now speaking of Meru atongerie ba Meru ne bakubanga kwithira bene karo tariki 16 ndi mantu yedire akiarirwa in very high quarters then David muneno kiama yaku kiretu murungi aitumiria na wa baita muchemane ne ukalep kethingo kurika na bubo yano were kinyo eta muchemane ne uyo ketho yuri Meru mairi thatu we would really want to understand muchemane uyo kethro yuri yuambi and why now is it nonto bwa nonto bwa impeachment ya Kawira Mwangaza nonto bwa appointment chia Meru is it because tutikuona siasa baraba nene bari dirikari ne bakuma Meru why is this meeting planned mbere yetu yao mheshimiwa Caleb na withiro wetu chokeria katibu na tokuwa na abekire maoni yaku Honorable Stanley Kithenjarua Kadhuri has made it easy for Kawira to scoop victory easily. Achoka Kawa having announced his ambition to vie for gubernatorial seat, Kawira will win before polling stations are opened. She has enjoyed massive support from low-class citizens. Medeka Soldata Kawai Martin salimia all our panelists. The issue of nilipokonywa barabara hii na ile is a sign of cowardice from the leadership. Season is on the proverbial fox proclaiming that berries are unripe is called for. Surely when will our politicians work for wananchi? Simon Mungeri akawa good evening gentlemen, getting you live and clear from Sirari, Tanzania. The question our leaders and Marians should ask themselves is what direction should our beloved county take after court ruling on 14th March 2025, whether the court rules against her and rules in favor of Meru County Assembly or vice versa. We have a long way to go as a county. Political gimmicks will not give us development nor job opportunities for our youths. Maure Junior Kawa, hello Martin. How many days have you ever seen Gachagua in Meru for development tour? For the 2 years he was DP, Gachagua should nurse his frustrations elsewhere. Secondly,
Honorable Caleb, congratulations for joining the governor to work for his people, just like our MPs joined the president for the interest of their electorates. Abuana should tell MCAs to act wisely as MPs to join governor for interest of their electorates. Simon Mugira Gachagua is very right. Our Meru MPs needs to be called to order. DP Gachagua carries over 5 million votes. He cannot be ignored. He is costing the current administration sleepless nights. He is a voice of purpose, and any political coalition that will support will carry the day in presidential elections. Do you think so, Caleb? Carry the day. Yeah. Maybe I can't talk about that. Like Meru Yedro, on the right side, quote unquote. Berema, so much will play before 2027, Martin. Yeah. Now to tease what will happen between engagement in between the president and Raila Amolo Odinga. Yeah. You know, this kind of alignment really come clean. You got to run the election, but as so oramantu ya karidhai abunge babe tubaka yokuri kirera ori mukuru wa municipality yo ba kuri orenda twita atia as per now. Bari ekire thirikari kana bete giga bera bakare kithirikari because gigashagwa tikyo gigashagwa nindikirire mheshimiwa akiuga akeji go choose between either na ngina orawe na fino adingata. You see the worst mistake area tombodi as a county either to kwambi go take the election maybe ya opposition at this time nonto ngakwera Martin. Despite how much togera yigo come portray into simple, we've been in opposition only day mwana ngamo yareko then Meru ekari. And my senior can tell maybe atwira no to ndo nanjire kuma gwetu gwita Nanyuki it was impossible. Jire kuma makutano gwita Mawa. Jire kuma makutano gwita Kinoru Martin itarerami. You can tell the kind kuma Meru gwita na Embu. It was pathetic. So you can tell the kind of situation that because at WKO, if at all we decide now with opposition. And again, I know under Ivoga in a constitution, but I can tell you our constitution is still very. But JR Beratri, Ibibio Meru Tewata right. I happened with Rwandan mtomwa kuma Nyanza tumaneti Nairobi tuyeta tulokiluka arama kutano ya Moya ambuye kwani tunaingia wapi kwani kusi Kenya like mando yo change ya barabara portals mwanka kwa ya Meru everywhere and bo kando na kwethira bari opposition ine myake we on the bari opposition ine kwa everywhere is dual carriage barabara china lami like they are good so Meru nina atairia. You know, I would want to ask. Nina Meru ya tairi mwa kwa tekatire barabara ya wita kwa deputy president Kithure Kindiki itena lami. Unfortunately, Martin, this one due with a lot of respect to our leaders, but we are the na yetu ya mbiririe iria to ambirio tara and to be na personal interests. Yani bateko dhuganiria mugongo. Au ni othi na yetu ejire. Na nyano ngwengerekano nyeya story ya 2022 oigeru anende betu bakiuga boba gwita kwaria betere betikaniria ire gentleman bauga batu tibio tukwenda kugitatia utibio tukwenda kwandikanira itugwitikia thithia atia uroka thithia itugwitikia ugo ompa CS na wanengera uria gitiki kingi batu tibio tugitatia which simply means go weja wenga PS bau bange bonde wenga heads of parastato gwe benge lakini batu tunengere mbi unengere CS na uri onge munengere kiawe batu tutithiro twina thina actually eu nio itheru thina yetu iria nene kurukia ingi nonto ukejotaga inya tuchoke tinya mathogani nya gitara muntu ja ntwangaine na arikana aigwa miunda ni kweja no akajukia Meru geta janya ururu some places na ara kwino itoke thira Meru aba ingi bakarigari indikara ya timaweru jairwa ni kuona na Meru na samau na managere go penetrate na atonyithia antu nao katuga na ndeja jatha ina ndiri eje Meru
no umenyana ni nomba antu bau betu ibomba ko balance no ntu kinya ituga igembe anga antu ba imenti bari na antu nkurukie whatever ukejo choke mathugani gitarire gwatiro kwari na bakaroeo gwatiro kwari na bakarauri gwatiro kwari na ndina bamwiraria yani ethero kwina a special balance rai uritoke ethera kadaitigania ya hewa CS tuto atigwa antu bau bangi bonde batigwa igembe ritino kana igembe anengero atiganio toe imenti utoe but muteteri gutoe and I can tell you actually nkienda nya kwinyiria uria nania kuga mantu ja kuran bureaucrats problem ya nene betu ni iria igitare onde ogeto mu approach ogeto mu approach eta either wakithuganagia ugwe ko kwenda imaireji kugitata iko yatumire kinyaja ujuna ndetwe na kurubangano na bambiri ni morangi beta IDF ko redro igwe ni morangi WhatsApp beta IDF ya ingi tukuthiurunga tukithithagia whatever no to eventually uritoke tokera antu batu tukwenda kinana na imubunge okwira na wera mubunge yakwira majo imantu jatiumbikana jo tugategera those kind of things no to aritegera kona atiri ni hata unipomba gwitangeka yani ngatethia antu baba gwita bathithia ICT center bahandiria bakandhiria na kwethro na ntu bera na atiri bera na kethaiki ngotore tu na kyo tugaita so ICT uchi chionthe inya gutietithiro na milioni and what that space those gentlemen but then no to we na interest na story na siasa kira bakuga ki I mean ukeja kwithira mwiji ainturene na arathiririe university anene babe tu bakore mu bachwira ngugi na nditukire tika batu amudithiria ICT center je uwe kwa computer chia ku 20 au bakeja au kuchwa inya gutaipa ile story inya dai AI ni onira tonerie jange meambere bare ja ibo barathia mathesis jau bakathia mora muntu akethwa akionaga landi translation yake umba kuthithia ugategera muntu gwe kwina ndeto muntu ombo chiandika online nyumore wire getete atia ithire ri hau but I can tell you for free na uninde umwaona uninde ante kwenda kuga ndeto iwaja tulobite twina another group yeto MCIG Meru Community Interest Group and we are trying to revive that wherever kenda a certain nyumora institution iriaja ikanenkero the wrong person itikanenkero muntu ote Meru I can tell you na this story cha kwirwa abwana kana cha kuthuganiria kuti member of parliament tutaringira including mwekuru wa women whatever women rep woku na actually at that particular time nyai to succeed rate at the end of the day to ranta murumi antona muka imukato ajoira mwekuru to ajoira that particular position lakini gote munene kinya omwe wetekeria goto kwata numora lakini I mean by the grace of God no to ngompomba kuwa yet these people what go ibo bagwiri kwa bageta bara bwiri gweto abera kwina vacancy area iriaja iku kwendekana PS kitikiki chairman yojo ka anite ibime bire tuteko mwenga ibime bire bitikere muntu agetate na twina abwana omba gutonya atia I can guarantee you je echo tureta kwitha twina gitigi kinene muno kamburi ora nkumenya ke kinene kabisa ke kiega ke kithongi twaringira mukuru muna atwite milioni ngana kenda omba ku mobilize antu bawe egitare akija tukauga ibao egitare there is time to say all this kind of things twaringira onge I am tempted to atwire Mombasa oni nga substantiate at some time yora utinaje kuthukia ukaraje kuthukia muntu or anything like that and it's not necessary to give that whatever kan kwenda kuga they don't work with the bureaucrats yani but enda gwita na technocrats barabarayo at that particular time muntu ina in opposition yana in office yewe nene utenda gwita noe ngugi ukeja kuthugania bobwega kinya riu ba Margaret Kobia na ba Kenoti ba ya barabara angu kwera ntoje ka makabona karagita chinturene kabona karagita chinturene bakona chi barabara yite kuthithwa batine nya bari kadani yite kugitatia no nto weto mwira inkolobi barabara yeje kende thithwa who now members kada ya ba parliament abunge na babange wetake weto mwira ni ambirie kwa story ati kwenda arenda nuo kuno mwanka ithro no ko kurwa noe or things like that na ndi Meru umburiri na twatirie katwatarire antu bate kuthuganiria mwingi I would rather not oppose kedra institution ine ekedro ina Meru I would rather mobilize antu bonde kabisa bakeja toka sukuma muntu umwe akanenkerwa a serious parastato no ndito komenyo mora yumba kugitatia tuka for example na ndeja le munya le na agriculture kwena muntu ya na twita that gentleman
Captain Rukari atari ako nangerwa KNTC KNTC twe irareta fertilizer na things like that muntu jo wale au kweli batu tomba kwa fertilizer mumiru omba kwa fertilizer under all circumstances abuterwe ntuko ya mbere kana runene wa ntuko ira thirikari yapishe ira yapishirwe ina antu betu bari kinyake ja kwethira muntu ari anti government akaja kuthambugari uterwa rungi uratuga gatuga wa mwingani ekanongi wetu replace one with another ukoyaga no imenti kana no nare akethwari twikire ongi so that is where we went wrong na murungu akaja gutethia uni irombo ria kwa kiria Meru going forward starting like immediately tubwiri kuya tukiambia kubaka atongeria baria bagatuikia yani baria bagatu etoro kwenda nyumore nontu uni ntethina na munya mati ntethina na vinturi ntethina na kadhuri ntethina na era ungo kawira ntethina na mtogu giraitu but the question here is kenda batu to support riuringi minyo bwiri gutwira ndetire ndabuchwira ukaito twira oro tumire bubwega mbecha chiai chia county no ntumbecha chia county chiareo kedre chiareo twire bubwega kedeja unike no tonto mareto kairingu etanga ngachwa machine na itwaretie na gwere machine ya twarairie kanza tyo tongeretie Meru tyo tongeretie na kanza unfortunately tukaewa machine 1 billion Kenya shillings ikarema kurirwa kureterwa nyumore yakirwa banka ikarema kurirwa nyumore transport yo gwetaja ikaga muntu gweta ku request twa waiver ya custom duty na import duty ikaga ba machine yegeta ya 1 billion Kenya shillings na on top of 1 billion Kenya shillings itokwirwa atiri every year ukatha kwena oncologist specialist baire utebye bakoreia barenda kibone araba karara na araba gakara batu support for a while kaba ketha bejete batu train antu betu kaba keja batrita yantu akiba izirete katenine kana iko treat we kinyo trita muntu mwaka okuna awana geterate namenyere kwa unande ore nyage eta kala kweja it becomes a whatever that is how to akuria mugongo. Do you feel the same because thirikari ne kuma itaria Kibaki itaria Uhuru and now Meru thirikari ne per se but then nterira chidritiri kiri opposition ichigure kitabone ne kurukia thirikari in fact rende yara kwaratia andarika na story ngira tirende Murang'a kwena I think hospitali ina dialysis machine hospitali I think 10 na kwena mobile na kwena consultation wo kubwa njira etaringi ya tongoria bonde kwena raitwa Murang'a Economic Council ire ba munga ba Jim Nambaru ba SK Macharia ba and I came to learn in sheria ya County Governments Act no monga county hidro yena Economic Council exactly nende lakini yoka functional kwa tuika na utongoria boku kwende bibi actually bibi to menya mpeta story ni rondo ni anto Meru ba commenti akiwa anto Murang'a toni murungu enu bromba anto Murang'a toni bo ingayere ko bromba ba no ko bukara bromba murungu oma yontora ba mutanora no wethela ngwene yake eta ura reo athika thoma nyanko boys school igathe athoma nko boys school ende bwa murungu igathe na tukwenda uturira no ndo murungu na ende murungu Murang'a na kurita ngwe othonko na murungu no mwe uturomba lakini ni atongoria bandifa na kwika luimbo toina tene kangi kairo ambiti tia kalema kelu ni bwe tia kiro ai tuito tire tia ni mwinire tukaribuo ende biti kalema kelu katiera ibabu bathukia rwimbo kiro ikawa natu tutirehia imwinire tukari uriku batu mwinire yuyu etu yu iyo tuetane chungurimo incompetence kwa tukawa mantini utekwenda kuonongi na ndendo kwira kintu kira kiurite kiutongeria bwetu ikintu gatu ta servant leadership na tiki politician yakibu ikiri antu kathomba na uni birankaromba akitwini ci buru ndendo kwira okethira uni imbitite Murang'a muno ndi na chorekwo okethira pa macharia bau betite nyakwariria rito ba secondary you will be surprised nukuona uriba tututiona kanya kawaita kinya anturene na tumite ukethira batwi antu bumi atu kweta billionaires ni antu ibo wa ni economy Kenya watilite industry chi ondira tukumenya we think of in a serious industry antu buni antu bena innovation na bena rito ri ukirwa lakini ba ku find time na bakainitia baheta mashinani kenda bakuri onge nonge na ikukuirwa kwo batu na atwi
of course kwinyaba eto baura muno we na ibyo tugwa we have to do lakini leadership structure yithirwe ryo muntu mara twira thina tu nengi ni structure chetu kana system chetu tutho tuna system injere kwa kiriti wewe ta mwathi we ta wambere kubwithia barabara kawa bwithio ntu waromba nyarwe kya chora baku bara membi ba NGOs kana banyaba thirikari utirwa kwa muntu kurai au ikatika ni very positively kutuge we mamburo retranto betu no ntukinya wowe matini tubati ukona waste ikunda windi mutongoria nketho ndi munafiki muno bwana Jiara mheshimiwa Caleb kwa tuika onde ona ininka ininka inge bona mheshimiwa Mutungi akiwa sio ninka into ninka kacho ninka kuona ininka mbati kubwithia maendeleo uti mutongoria onge ina right atongoria bonde bena right na wananchi bonde na ba Meru bena right na ibyo tubona kiambiri yenkiwa kinyana baetu bangi batuthuraire ona arabomba kuona twanya windi kana ndeta nthi wito Rwanda ndeta ndethira twanya tuiko muno iyo yachinjaye kuma ki French to English inkurikana one single day ndakitia 21 then kwa tuka director TSC kinyona ari mushoro kwa natokia so many people but tangu iko na some of them are so empowered na we meet with them inyeke theba mwe contract choke and some are still there even now kuka kwenda kuwa matwe tuindengerera tumba ku make contribution miako yo Bible ya mantu amwire kwa mwire na ichunchi mwanya na ichunchi obonka kiungo kya mwiri kina ngwekyo ketheiri itho ritemia kukabula kethi muthanu kukuria na ritemia kuibwa kethi na chumbi kanambi na ritemia wita mauro yo yaeta na ndu mauro ntu yaeta yatemia kuria no mwankana ro kuthwa kwina kanywa na mumero na yo merie na tuyo atauna kuna matu ya ibwe na yo na nyayo na matu ya uti yaekira byo kuria uyathukia yatemia ukaba nkima so in short ubatu tuinde tuna responsibility yo kuria mongo yo yetu lakini na leo kuna ngundi wirwere leo kwa mfano tutaki ward level kethi municipality mheshimiwa Caleb nwe tumba wite the wa municipality thai na buru oni umatubati ku live with that tikwa no nkamu tongoria kwina bamwe kinya bari wa pinzani samu no tubete kinya ntho bake no thunya bati mwendete nya thai lakini no abati kumano the want bo tutaki constituency together tuna member of parliament no kinya we no mwene the want na ketho na nkoro accommodative aka take note konto tukengenda we atawinde enda kuria machibo yetu yonde mbere machibo ya Meru na ndenda message ndi ne take Meru yonde mbwe otibo na udi fire tibo nedro na fire eken na sub chief ukamea sub location yakwa ketheni ya mwathi Kabachi location ukamea woni ndina ana baba university bana ndina na 25 ana baba college bana ni arimu bana bandikithirikari in journalist bana ndina bo inas bana ndina bo iplamba bana ndina bo ni chef bana ndina bo waitress baba wito bartender kuna nyabangi baba wito barista bakurua kawa ibe tho beno talambu bo thene na fire aya katwe kinyenda ku generalize wa baba thirite college baba andikingu wene civil servant bandi na boy bana ethro na fire karuna ndate kadi ukenda tumba ku analyze nontu kandi bwere umaito twanyimo wora uwire batwe tuthatu na mbati mbaya muno Meru mbere nontu ba kunyirana kwetwa kunyirana kuthura no theri batwe katwithwa kwiro ba Meru era no munini nontu ba mathani kidogo nontu ba kuthura muntu theri womba kuona muntu nyantu kwembere wa muthura utukomea muntu ni yitwa mpie na mpie ne akuika royo kibungi na bungi muntu kuona kethi matini ugo nyotho tibu tutethi narua royo ntubukeya kwiro ichi ya chingene iratura mauta baitaro konde ike chingene mbere itura mauta baitaro ugairi itura mauta baitaro no matini wo ukumena ukiona gari ya kwiro akidikiri nje kitachiba kwa kunde enda kwa ngundi wiruni no twambirio mikireti unfortunately atongoria bamwe bachiona ya kanibo alufa na omega atongoria bangi batwita divisive character kwa tugendi atongoria baraba batikinya kureta ngwataniro muno bwana Martin ukethribo ne bakwa ni antu zaindi katutale no mwaka ni sene bishop ro batigithwa kiwatanira ciantu na kinya kwina ando hamithiria ibo ndiara iba kuthete ya mheshimiwa abakaria the abeta coffee na bakiuma ukaba kuhagi kaba wakonga na ifai bishop kwa tugenyero no baradhania kwa kwaja mtura ndakurire ate kwa ndakuri komera akaibu ramire wakuri twaja roga kwa historia no kuona haya urongi no kuthukia the other side so ibo tukwenda kwa batwi utukoria ndawe mbere ibo tukone Biblia na Jesu agwere athana rire nene ikwendana katukendana bungi bwana Martin tume interest chetu as a community interest chetu
interest chetu kethiirwo wi urethura uri undi urethura ni Azimio urethura oro kia makiriku urethura uri o no kintu kimwe githura cio tunagwa tukagwanga baiba matini baiba bwana baiba ngania baiba ai utena tuendete class vantu na wanasiasa na method ni otumumu turenda twatane on interest chetu ni mo utemu tukwenda roi utemu tukwenda barabara nje utemu tukwenda security nje ya karibu boya into byake bitikaiwe na kinyati korowe kuma ntu yamwe yetu interest chetu kethe ndawa utemu tutunya ndawa ningo kubukuba chomomero wa ndakunda tundawa which means interest chetu tuinde oroko na kinyo mwiru ko muraya no twatemwa no tharikete ko tiwe tharike ngirini tura yonthe no erendi ni muno te athura na onene matini kai ne muntu wa mwathi kana ne muntu ekoji. Thank you very much. I forgot to say Abwana ni mwalimu wa literature. Sounds like right. Obadia Ntebere, who are watching and following Gichunge kuma Melbourne, Australia. Thank you very much, Obadia. Joshua Rembedia, who I find former DP was right. Our MPs are psychophants. They had been deprived of their brains. Now on 16th, they are meeting not to discuss anything good for Meru residents, but to prepare for the president's safe landing. Kenda to ariria mchamano hiyo 16th next because hiyo kujikirwa na njira mwanya sana ni atongeria including Governor Kawira Mwangaza. Simon Mugeri arua Kiraitu Munya and Lintore are praying for the court to uphold the impeachment of Kawira Mwangaza. They fear facing her in gubernatorial elections. She is a strong woman with very impressive mobility skills. In the likely event that the court reinstate Honorable Kawira Mwangaza as the governor, the three leaders will be in a panic mode. None of them will be successful in becoming the governor of Meru County. And now, Kenya Kadhuri aukumakiri rwa governor Kenya aratumiriria oro. Pius Kinoti arua congratulations Caleb Pius kawa 2027 Caleb no MCA Adis arua cowards MPs wasaliti yes waliharibia kabisa kiukweli Pitakana kia arua kiukweli MP wote wa Meru ni waoga sababu wenyewe walikubali kuwa walinyang'anywa mabarabara na wakaogopa Gachagua na wakufanya mkutano waulize Gachagua lakini wakifika Meru wanafanya mikutano hata usiku sababu okay sababu nugu wakiingia kwa shamba la mahindi aziogopangi wanawake. Just as Muturi Ruelo Martin salimia hao viongozi for Meru to bring sanity. Kawira must go ne justo kumankamadhi. Newton Mutedia Kawakale, please name one for us one project that our MPs have bargained for Meru, please. Okay. Kainda Diana Muturia kawa following JR ametupotelea sana Isiolo wako represented. Desmond Mwenda kawa Kanabua na explain why MPs were happy and they cheered when the president rejected the bill they passed. Turanira Mukiri Alicia akawa LORO TV watching live from Merile Marsabit County Kethi atongere ba ubonde Martin Bedraka Leb nimbi atuma MCA barere wonka bakudeta bakiwa itemized budget becha ichi ya yitirwete ira babangirite uma. Okay, watuira mantu akuwa kure MCAs. Actually I have had several bakiwa itemized budget ina tampered with. Fidel Lamprod Megaboy akawa Ruto realized after the June protest that when people lack proper representation, they rise up and represent themselves. That's why agencies flooded the streets to demand for their rights. Ruto saw that silencing opposition was a costly mistake that he made. Now he has handed Baba the job of acting like he is opposing the government. Unfortunately, some livestock still believe Raila is the opposition leader. How can he oppose a government where he is
where his own people hold key positions. Gachagua and started building momentum by opposing Ruto from within, gaining political mileage, and that is why Raila has been brought back to block him, make him irrelevant, and finish him politically. Ask yourself, between Raila opposing Ruto and Gachagua opposing Ruto, which do you pay attention to? Ruto is not a fool, and I told you, Raila is not there to fight for Kenyans, but his own gain, like he has done ever since. I leave you with today's proverb. Options are like manhood. Everyone has their own. Thank you. Kati yo maoni yaku na wekere thimo tukithoma comments ingi utuweta na mbere. Hello Wero. Wero hello. Hello. Eh. Oui. Kaya tongere ubonge. Ba ukethega sana nchamba. Ndetawa John Murangi kuma Kongo. Karibu John. Aindu watire. Lakini leo tuna vile nge bwega. Lakini kila kiomba kuumiziria. Ni atongeje mtu wangu akamenya ngugewe. Nyando aye guru angwatani wazanwa. Ote andu batinda kuwazana mtu azai mujumbe re. We atirimirite antu njira ciawe. Atikirite antu stima. Na nange wetu ande tutura mundu na mheshimiwa wetu kirima tuikaira stima. Leo na ni tulikara no ukiona mujumbe atakwita kuona ngaba na atibitanguge. We ambale watike ciawe. Turi onku wa mutongeje wonga aga yabitanguge yawe. Utendwa hizo wero no ngaba na itanguge we msie itanguge we mujumbe itanguge we chenite itanguge we. Ate chimbule na ndo aizile. Lakini uro gweta nguge ne mzonga tiyeta we ndo etomba kuzile nyabaka kwaza ningio. Ni nukugo ugo kwa nchonge. Thank you Nchamba. Hello Wero. Hello. Ye. Martin. Oui. Mugeke tongere bogombe. Ba uketheka sana. Ina bwana Jeyara na mtonge na MCA unge. Uketheka. Unimeta kwa mbiri basa kumaruiga. Karibu basa. Ndare makatwa mbili aje boga mandwa 16. Kabwire kulinga na wala kukali. 16 no mwaka yetiwa. Ila wi. Ila kawera atokwe kanale ga utokwa. No mwaka 16 kezero leo. Na mwaka wa munyoro yetiwa. After 16 tumbia bere vice please. Yo tubara atubaka wera bengwa. Baka ego munyoro. Matuja jambe unayoja areka ukarawaja ukalika. Ezekile jaza sendo hadi kwa munyoro. So ete kuona matuja tindira. This a very strong force. Lakini unia kuona atiri. Ati to spend 2 years. So it Meru kiruja. Dabure kuma narwa. Meru County is very important than one person. Meru no nene ngopia mtu wonde. Uledu ngaba no wedu anu. Na mazoje basi utegerwa. Ukaja kuno ngaba no kudinya Meru weke tekali. No mwaka tita mbinye zigwe. Na atio kila ntuwo. Ndio kujo dutuza miaka ile na mtu utini tutuona Meru. Tuna miaka ile nusu ndo abatagwatanira. Tuna miaka ile nusu gote mwalijo ote miajo ya adwa ekodwande kwa ndiburu ingikali. Ngati luka timuranga nao. Muranga inoto tujaswa adwa Meru bageta kujira direct. Na Meru tulie wa mbeki muna muranga. Muranga jwa kite nyombe hospitali ya Ngoroba. No tere bongerwa mbete bobeta kwaka. Baeja kwa ila tueja kwa. Na nduke joteka ndene Meru. Uke joteka MCS bakiuga batikwenda na baba ngiba na ajo batikwana makakwe kuna dinero. Na ula kuona ni atire bwana Martin mwina atongere bobangi. Mwipo ai lego jairi. Na matu jairi. Na maguru jairi. Na tuko jiri.
Meru ye nyinga bana na ndibusi. Kendo moro kale montongi aunge tanguge. Na ndoke ya kwego ngabana kulemwa. Why don't you give it to the deputy governor not to make him get it in a radiator? Paying it back to him. Okay. Among guys, the party take and the more zero in the other. Now, don't really go there, leave the money of you. I took a candy mirror when the moon. But the correct Meru on a Martin. To see that they couldn't get a mirror to the dogs. Meru Kuruma Kumwe, Tukaruka Kaende Kaende. I remember the Rome to Kawaka and Kaende. Matida Meru Yipati Choka, and I told you, but we can get to Guru and the Bab to Nankere to get the name you. Utaban and Cairo told you about Karo. No more coming with your resolution. Okay. Nameru has a resolution in Martin. Yeah, don't get it about Mabo, Baba, never to give member Woody. You pass you to a Meru solution, you get a number. In case you got the Martin. You're to Meru near to Netukedra Twinayo. You're killed to Kaumatu. Kato me time, can the same to me at Mutu. Intelligence is silly, I mean, 14 years, I'm already carrying, already get territory. No more coming human very strong. No more cat, don't know what and about the barrier that here. No more coming in direction. No more coming in direction. Don't take community, what you call Timawita. No more Google but you go now get a meeting. Okay. Let's look at any minute to that today, Martin. Then can defeating governor and they make every together. So they never come meet here, the look at the rule. Thank you very much. Thank you, Basa. Asante. Hatu yuki ngemo. Hello, Wero. Hello. 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 Oni beta wanamka ni kuma Meru. Karibu Duncan. Ndaje TV na kai. Karibu Mukoro. Ndio au. Wani kana matatu mubuta watu mugakana hii aitu za kuleita ile akuru. Mwele mujua kwa jela hii. Okay. Na ndi. Ndio Meru kuna mantiga kwa ya Meru na antu bapati jukro mwankada hii. Oka yote gara Meru bonde hii atonge kibaba ikuno baba bonde ikuno baba aturaku. Into Canberra rai bonde to kwenda kuga nandi wile itana ndi kwa. Ayo wataka bonde baenda kuchoko itino bidia. Na dera bari ku tu ba yeno ye tunde takwa. Na ndi rai yaba ke kwa na nyo bonde wataka bayo na ngabana ngabana mama utingo ya wita makinani. Na ina baba badenda kuza boba kenda mama kalera munya karo bitini ndio kangu hivi tara munya ndio bitini ndio munya yoro bitini ndio kangu ndio utara kaunti ura nanda karani ande gatu to eta biro ni munya ndio muti ndio ndio otomandiro di kiri leo ndio na ndio keto no ale yana ndengi barabati ndio bare ya baba ndio baba atura otu ba ni no atea na ndi me yote ka bonde baba baikura ayo we dire aba yiteno la ibonde me aba yiteno ko ndo aba komba kudiria mama agenda 2027 mama te ko na nguwe ko yomba ko yosinyana nabo na nike ndo ko na bona iba chumbe jira tu anga bana ndo ba mi tire ko tinana ndi ditata baka jinyendo kumba kala ko me agonti ni independent na bwa ayo ile titonya iro hata kidogo niyo bakugana ndi ngabana bamwenga bitene na nyaba betabonge bakanda mana lonto baba bonga bari tene bibiye bire tongeje mbere no baba jukije ikudigi kiro ndo wate bo tema MC ba wataba bangi ende gitara 2027 yote ba MC baba ikubonde baba ko na ngabana dai bondo toba otoka watanje baba muntu akaumara na bangi ageni kwa jala to dai ukayote kera bakaja kwana ndi dai ndi mama ba gwipito na koti na ine kumuita sababu antu ajinje yetakaenda ya kuyote via
tukomenya uwenga bana itonya bantu ba ndiwe bamani ba mama bagaitwa Meru ri tukenda tuina batwe na yakara kona kategwa kujuruka kila mahali akini ngande bekia ona ndi ya dije tungu wakara na ndi batili tugateza ka juno ntuka yotegera Meru watu just now like tuwezi the Meru from nowhere atume ya mundu ne tore utoka madina ene atonge baba embe ya umuntu aenda mantu ya na wala ake akaona sipage wena video na ende kulija kairo na kulija yarali ende le ateme to bajuju ya yontu tuje ke moto achule kade yontu ya karonto ne example kukwa karonto litara ke baki na aliku tuka jo karande ko ne Meru IDP president gitarira are merari tuga na e karonto nja to ne ngere to ngo mwene ande binya baba be ku to batiku batu turi anto ba Meru to tu gane to churi anto ba bondere batu kamate batu turi tarune ke mo baranda mu to aru gendie na atekate ande ibatu atu Meru atu kaluganya na njire nkwina to ya Mulungu batu teje monto bintu ga kinde ne Meru batu to kaya to domu nango mora igi kwate na wenya anto ba ri batatu. Thank you, asante. One last one, Purity. Hello, Ero. Oui. Aya daba. Iko mukuru kari hata moyo. Awe awe karibu sana. Iwa biye. Ima juia ami. Oya Oh, uyo ya u. Uyo ya wa ayu. Uyo ya ojua. Ari. Ame oma ongea. Ama iya wa ya abi ejuri. Oyo abi oma wa. Ejua wa. Mpi oma bolo na wa. Ama ya witi awe ajawa. Bolo ya ajawa. Ayo ya abi. Abajunire. Ama dia ya ajawa omo. Ajawa ya abi aya ajawa ba ya abi. Ya. Ajawa ume ya. Ajawa ume ya. Omo me ibe ya me omo me. Ba ya ayo mo ajaja. Awe jo ta yu ya imo. Awe ma je muti wa. Wa iya. Jo ya ma ya imo gba. Awa o be gba. O be ja ya imo. Awe o be o ja ya imo. Ajawa ya wọ́n máa bẹ́ ọ̀gbọ̀nà ayé ìwò ìrí rẹ̀. Ọ̀dẹ́wẹ̀. Mímọ́ àjáyà wú. Àwọn ẹ̀rọ ọjà àwúwà. Àwọn yóò bú àwọn orí ètò ẹ. Thank you, Moyo. Àwọn orí ẹ̀fọ́ wọn mẹ́rin lọ́wọ́ àwúwà. Èrè ayọ̀ máa mẹ́rin bí orí. Okay. Thank you, Moyo. Asante. Hello. Tukiingia mwisho. Hello, Wero. Hello, Martin. Yeye. Olo mukuru. Kabisa mukuronge. Ya tongere obonde babona na karibu na ndia. Wauketheka. Bita ndani kumene. Karibu Dan. Oni Martin kambuge na ndo kuona kanya kakwalia likindi na gege ya likia siasa. Karibu sana mukuru. Ndenda kwa Martin Mumeru. Na gutumira bui mono yu wanasiasa barato gurira na kinya babange beho mebocho ite. Kuwe na siasa twagurire 2022 ma MCs ni governor na kinya MP na senator. After kubagura kyo andu abatitira nguge paetre ba chionga na ikundi. Bambirie siasa kaire gocho ite ngile 2027. Kaduri murungi horo idoregi ruga na kwa na gitike angavana. Na to ategera no to igitu kando nyera Meru ndo ekuro Meru ititira bwega. No mwe to atege to atega to kona endo ene katikati.
urengo okimake wirira thire Meru indo ene ni urageta nurakaida ageti Meru ikare na ndo Amerika iri ke ngande gutuika nande ya tuira na kwenda kiti arabu nande kwena tongeria bangi kana antu bangi wethete betangie tindi ne kija bambwiri mbata othikira muntu yani kwe murengo ona juragwitira ngwe 2027 na ndio kwa ni kwera Mumeru na neti yake yo TMC ora durire amwitire ngugi ira amugurire tano ndukinke tugatara na tukambe ne page na katwe bati no ndo MCA muchare na ndo abana akora muchara na adua gavana ya muchare ne MP ya muchare ne na bunge bonde atongere bonde bakarite kiti muchare ne bali mwananchi akazinda kwairiwa zira kwero anga nganya wetu anga wetu ote muntu wetu mati muntu wetu noroka gwitira ngugi ima kana ndo bega bakiro madwanja kura muntu wetu ya kayuke gitu to atunyo to anenkora wetu ndo bugatetheka baba wetu experience ita kwenya to na atongeria ntore na kietu chiongwara tunite no ndo bakura muntu te mutongeria utongeria ndo abaitira ngugi to kona to kega otiko turona myake na mwananchi Mumeru onde ari na anda yakire we atindo otungurwa ne yo anachiaza kana atindo otungurwa na ndo bakwenda kutwa ithinge bine 2027 baba tera kanya myaka 5 ebira tugitungurwa tukira wanga tuyu tukunengera nudu kedra muntu to amwere ngugere ingabana to amwere nguge keda tukona otunguge itire na ngabana ala ingabana kawere ingabana Mumeru onde tukamuntu ejitara ora yagiye tungo tukona tumwite tona tungo ara twitira twitunda tuchokiongi ende tekambe anto kikundi yanto chiona no tupia interest ya to ndo zero ni tungura Meru myaka ere za tuene 5 ajira batu tuko torona ende yali bo kwa iba kwa nyo mutaro mucho mwe mati nyamba bangi kanya ba tangie gipindi yake na ende Mumeru guru agete kire kugano ki mugongo erwanga ojo anga imenti ojo anga imotigalia ojo anga imwedebe Mumeru onde ari Mumeru tira kayo ka Mumeru na itrongugirere we EMCA EMP iseneta ingabana tukero makera nguichi yao ndi te kundi bichionga bitongoranto biagagianto metoe ende yali otikanto bakona ndaike mucho kutukana nde ture to dure mutonge ora mwe yo tuitira ngwe me aketa no yeto yoreka ni uriko yoreka ni wo ture te ngabana okali no te gutango we ngabana no ature anga no te gutango we Mumeru na te manto ngona na ti kwetera atongeri ba muanda election yejaza no to bakamutana bakamutungura na otikia kona. Thank you Dan. Asante. Now, muchamano yuyu wa tariki 16 yoko kuona yuko ariru mno akinyakire mitandao na aringi badhimu kinyebono bakwariria muchamano yuyu wa tariki 16. So JR kuna muchamano yuyu bangi tariki 16. I don't know if it is by default kana by design. Muchamano yuyu kabwethika after judgment ya tariki 14. But mtu no achuria atiri, is it necessary? Nento tungire abaruwa muchamano uyu akarande barie mantu ya Meru whatever the outcome ya high court bakarande na barie mantu ya Meru. Is it too late first of all? Okay, ke mwana ja mbere mambu ke aliba balie ba kwa kama nya dani ya kwa dumwana ndo that au ni onkinyita nandi ire mwana inchi ne tibire bya story ya theatrics tutige gutinda kwewa whatever nikale bukethera ukathithia barabara ukathia yau jangi onde utina issues utebe tugwitania una ugo no nduri ke kwina kire specifically nda gutarite witogitata witondithiri na actually ja MCAs bau kinyethera we want to be a little negativity undomba kwira joro kugite mwambiri yare ukaja kweza wegintu kingi antu bau batuthithirite kide tumi kinyoka za kuona ndoa hiyo actually ina positivity ina positivity no ntu bwa story uchi itemized budget na mbira Mumeru akoro orirua hiyo ni onjirere nyambere mati no utoga ni onjirere easiest and the best egwitira Mumeru ngugi no ntombe jire jegirwa ara kada togire twiti tokugurire kombe mea ugunyo ngo nwiji gikombe tugithitera bunga ke kurukerwe na ndi kwambi kuri na gikombe gyakwa ke inakiri na ndi unu Mumeru abwiri kwetho agigitata kinyamba cha CDF punto
atinda yo twira no tulimira barabara tulimira na mbeje chia bwana ngo tinde agogoti uko kwandike to mwande kwa one ngoro 160 million ujogo we jodi urunga we mbiro ro umpa basari ugoyo we ya kudiurunga na ukitwira utekyo to we na kyo tunenkera ba utwi owe imbeje chia to kunengerete ko kweja bantu bakarandi guru bisine tukaga kana tukagairwa ungaire bwega kana ungaire bwinga manyora ngagite nimbeje chiakwa te chiaku ero twirore tuthithirite otubio tuthithirite ba tutwi itwe to kwiriria kiro kathithia nturene na ara weto kana mbeje kethera imirano ne na mbija una ndi jaku jau kwende maendeleo imbeje chiai imbeje chiakwa kinya bwana no mwere nyota na bieje wita na mbeje chieto tana bieje buru no tani nya komando lakini mbeje no chiao that is the truth ntoko wani bwana nomba kodora mbugete but that is the truth that is the truth na wibu ma bwa whatever na ndi in short ikego tumatuga kinya kawira otoe na ishinwe ugambeje otenenge 12 billion Kenya shillings na ndira hii mwari jo 24 billion atutege ugo tuere 24 billion ni uchitithie ABCD na uni story antu batinda kuganga kawire na following ye nyani nenkera makobe mati no choke on temembe chingano na wone ngeta na ndina makobe jako ya na nyani na matrix woni ngoreta la gerendo ugo karaka gwetikia eno nzo imbete to ba iyo ija ongo na iba kumenya mbete te kugitata kweta baonga weto banengra antu amba itirango genga abakuneka na makobe nambi so kawira imwaro tiana itumwendete no buri na ndike thai tu kwendete ri kanga angetikiria unengere kire uninte na una kana ndo makobe jeja nture ne nto marete jeje tenje kwa jeje amwijo etu jajo agumbu akaritha yajo au nani kare bware gombikira kaburo ingia kwenda ombikira ikaburo kana imbiro mbere no tugekira karabati barabara ne kongwa jeke gwitira nare antu ambikira karabati chiethera chirio ya tigire antu ama muuru ale mukuna no ntombeje ingi chiretere chiaja na makobe somewhere no to kuwa na ndi those are the kind of things but to kwenda kwenye bodho abwero ja just itangugire bwiri kugitata tokumakire tweba utu is just about mwananchi mwananchi no bwiri ko akimeka this determining na ndere tariki 16 tukuwa tutrimana na antara rega nyondo anzo babwiri gutrimana lakini angorie a very simple question ija urendo oragia mantu jegie gwita karen consultation ndirato kwenda kwaria kenda tweta nini no ntuni nkorwa oni mbo 16 gato tweta kuirwa tete tweta kuurwa and I would want nkwana nyani kuwa bwakwa so kada consultation ntekwenda mtu ajarunga makira kiringone ambio mbiro ore akuthogania ni tukathithia nga twitite wa munyoro na ndi kuma na arua no tuguchindwa kana twitite kuna no tugukarona ntekwendo no twite na utino yaga ntethia ndendo mbiro ugwe na ndi no tukweja kawira guchokwa inyuma ore na ndi no twaguchokwa twite wa munyoro niki uni thingata wa munyoro kenda mumiru ona i unde mumiru kenda uni mbona i umbire bubwega kaburetere bwaria na mundu bwetekanirie bira nkona kwa munyoro kenda othama weta wa munyoro weta gwenka ukayomba ugetania na nini ndi ukejo wa consult tukaya kuthia mujemene tariki 8 tariki 10 gatukwaraniria teu tukera na kurubure ona atia cia kinya tariki 14 bajura tukuigua ameru bongo bakauga ore tukuthugania i twenda muno kawire ethirwa atigitite atia atio tugana no tukugite gamba ikoti gagite gamba ri na ata tukathithia tuga ethirwa leo atio tugatuma ethirwa leo tugatuma group rande tega chore bangi ukwero na ndi twitikaniriria ore tugagitatia na chore bau na bo tukaba chwana demand chietu cia kina nukwera alafu na ndeke thira i ethirwa leo tugeno na ndi miake witigere iri uteke ngotore getu akenyangia kare buka baka gwatanira abathithie buria eta senator no yagite no kwerwa nandi ithro all about the people mantu jondo je all about the people so ore ko consider anything bro atindo ko to story joria mbuga bangania bathithie muchemane betho bena antu baba ingi hari kana ora kawira athithie muchemane ethirwa aina antu bakubajirite makobe baba ingi no imbi mwananchi yako geta akuona what is the interest of the people na the interest of the people ni watu bwiri kumara ni watu geta kulobi jara to kwenda jathithia ata so oni suggest iko kokombekana ne thithu michemanio ire thato mbere etareki 16 ile ne bwiri tayari ende tewe kuinganira nyomba eu Martin gato tikanire kaire it's not helping me
iwe tu ntethia ija muchemanio jura ureja kumpa area muchemanio jo kare ni jo mutetheria ethe murongo ugo weto karende kuruna oni angweti turi antu ngirinya katu kwetwa consultwa kana nata boete kuthithia angwetete ku consultwa alafu na nde antu anzi consultwa MP okwa karungama kauga itweri barabara na itweri kina na ndeka gwitwa mbira kana imi gwitwa kwira and that is my thinking oni ketha umbitire no ndeta mwankau uko kubwiri kutukia MP okwa bukaria ketha no kujite kwaria kana kethro na ejire nturene eja twamba kwaria riu nande twamura twite tugwikie kenda tuigora uga yukauge kenda ugora ura twauga nande tuigwa ketha ni gukagitaja ni gukauga ni bagwiri kuthithia beja bakambia mbuge rundu ni mbere antu bakaria bagetekaniria riu tukauma au tugeta kareni gwita kuga boya gora twagitaja ura twagwatarira iu na niyo michemanio ran kuthugania going forward niyo mumiru agwiri kwithwa kieja heshima iria kinya gwokae wakanya kaugitaja no nto actually constitutionally na kinya ugo nwijikire county government act iriuga mwananchi no agwiri kuga uria kwenda kinya kimanto jaja development jaja kinya tukithithagia bado itemized budgets iugo agwiri kweja tukathithia bill participation wejo kauga batu kabarabara ka gaitairia ara ura iko tukwenda unge akauga batu barabara tutina haja na cio batu aturithie mburi na nguku we ndiwe to tutuire nguku turetere bangi bakauga isasa batu tutikuria endi ndiwe jo ja makobe no turetere kinya matrix batu tutinda na matrix tumamaira nguku nukuwa na ndeja imaendeleo jara batu tuingwa tukitete aja na ndiko umira we kitie makobe ukaikiria barabenda makobe unge umara getie ngoko aikiretie barabenda ngoko that is what development is all about. Yeah, so Mheshimiwa Caleb kuri muchemanio wengi wabati kuwethika January 10th was it na yatira and then kuri na yu batiri kubwithirwa kuyo abwithirwa after bweku makare no tuko yunko myotari ko again yunge abwithwa the center yunko myotari ko but these other one ya tariki 16 would you say ni muchemanio yo kwaririria Meru mbere magichunge I marry and I own sentiment to my brother 100%. Number one, it is very important at this stage and at this time to be very focused Korea all the bargains. No, the michemania I think they are bargaining meetings. Miake uyonde to the bargaining na michemanio. What have we brought home to the local people na morning churo to dingatite. No to murungu aturinga kiboko gikithuku mono gichunge twi leaders whereby tuitumira mwananchi onina ndimbu malele on the co-whip emotions tia mwananchi and at the end of the day dina responsibility I've already been tasked as a leader kwithirwa ndi on the gap ekumumbaginira positively withirwa kwibia kuona kithirikari rero no tungakwira Martin na ki any budget mtondo rokora budget na mheshimiwa na korwa na inyatu ndi tukwerewaja is that we are at the third quarter the final quarter a budget ya 2025-2026 na ula tuambiri kuga itemized budget it is very important that tukeza narua tukeza atudithinya quarterly meetings egutegera what have we achieved out of the 12 billion ili weta 1 billion ili echirerwa Martin kenda mwananchi okawaida igwa kama kwa representation hiyo ntukeza tegera the law MCA igento tugweta representation na kugeja kwithwa londre ato represent mwananchi iko represent kumoni akiura kwina thina ikuruirwe ikuthithirwe then that is not part of representation ankuga atiri Martin that twanenkerwe mandate mwananchi to elected leaders na mandate embere twanenkerwe como protect EU protection and my brother ajojo akware gento mpendi gukunura ankoroki auga ugo unimbetete naru ko gwikumia na njere iran kwenja makutano kaya kuthithia in the community and municipality and these resources irario bwana I get what you're saying nyande batiku itikura mwananchi kuthithia nuntu andra batu thithia tambe cheche mwananchi of course it is a matter of me telling mwananchi apart from that iria uni ndrane keli cha municipality ngwita my way as a leader and I've bargained this and this and this and that and that's where we failed Martin as leaders of Meru we have been unable to negotiate anything less kuruke kreki ya Meru County nango ile makosa sio jao ija every leader
urawe Meru County. Including yourself? Including me. I take the blame. Now only that one I don't ntetinda nkija TV badia mbuga to take blame you bwana Malete. Not one, the reason why am I taking the blame? If today, Martin, like my brother ugira ugeta nyansa, bali bagina za community. That way tutumbo tekana eye to eye with other leaders. Uningeta ngatekana na ngatimana na ndakediri MP umona ntiko atalitore awam sorry kugo and I was shocked. Are gonkedia. Malete I was shocked. Me, I don't know why. Omeru. In the tone of the menti. I can tell you, and God is my witness, I was surprised. Because one, when we make political decisions, they are not personal decisions in to make. Now, long get and can make any decision, and can make GICHUNGE. It is a political decision. Muchema ni tariki 16. Adraju ikinun to tariki 14. Whatever is happening on 14, GICHUNGE na manduja to jari ya for the last 2 years, it is a constitutional decision that will be made on 14. We can't overturn a constitutional decision by having a meeting. Ukeja kuidura na Malete appointment zero to the whatever million itirageti gutarano Meru. I can say in this forum nambuge my hand up that Tika Wira Mwangaza governor who did it to that PS ka CSS in Meru. It is our own doing as a people. Another to regari gwete Canada to regari kuendana, and because of our disunity, even the national government has taken it upon itself kuregi kuona as a county. Na Mwangaza ile that to gwete Canada neto adia muchamano tariki 16 na to adia junge tariki 17. We do a series of meeting Mwangaza to kadurana 27 as long as to chia honor as a county. Ala to kakana to irane, this is what we want as a county. Nobody will come to honor us. Now, my brother, we have failed, one, because ituragete kuira na uma. Tutagana wira karibu makosa ya kuja na jaja na municipality ritojo no tuwa makosa jaja hapo. Kiugoge turita GICHUNGE. I was surprised. Yuko kona kaduri murunge akilaunch kya makiano gawe aronga magiti kya governor. Because I know Kaduri Murungi is very wise, and I've always respected him, and I still respect him. But now they low away oversight and governor can compromise. Non to kukeda kuna so much vested interest. Me, I think when I take a GICHUNGE I will even sabotage as a person. Non to come or did just so well. That one you can take to the bank. Me, I'm kind of say the truth as it is. If Kaduri Nara make that decision, it was not any. Atedro objective krio oversight here. Atedro objective. Has he been objective? Now it decision ira ura diagoro ira di. But yoro na director objective. Let me tell you, decision ya kwa ira diagoro. It has eluded everything that he has been doing from the past. Mtu ndo gutaka koga okay. Ko we manduja the impeachment jatra the oversight. It was personal. Abu arana kore na mantu yo. No atre gore kana no to he himself is part of this meeting at 16. Na meeting at 16 to kuga nanda kuiraja na hii ndio gikabatu irane uma. Ukeja kuidirwa that na rua Kaduri Murungi na rugira wana kwa neti kiangavana. Nanda kuira Kaduri Murungi mtutu wa heshima mwana senator wetu na nogo to didiri oversight. Na to work oversight in interest ye uroko ndi witetene kiu. Ndiro idairia Marete because me have watched a number of impeachments. Dile impeachment ye didewa kukeja kwedru impeachment ye Meru na didewa na Kaduri atalina vested interest. Abati go abstain from that vote. I've seen that from a number of senators. When they feel that this issue, like there's so much in it, I won't even make a vote. I won't make a yes or a no. Senator Kivuti, whether you get impeachment ya Wambora, think you are better than easily. Yes. So, thank you very much. You can count many impeachments where the senator of that county always used to avoid the voting to avoid
being kuonekana any interested ki impeachment. Thank you no karumpa flow ombera kwenda kutukia my friend Jiara mantu ya makomando ya tani ni mheshimiwa Karambu ya actually prongere mwena mukuru Dr. Iruki Kailemia. So it was just family with something for Meru from itari part of Ngaf kuna project ngiti ya Ngaf which are also dependent na mbia che public it is true, I agree with you. Nende bongete enda kuwa batu ya amapi nontu atongwaria very mature very friendly panel na twindi tukwangiri mbwa na mantu amengi muno and amapi nontu mbere twangirire Meru thine yetu twire neo ni atongoria kuria kuona na metho ko metho uni ndio na akakiorio kiambirie kuonekana na uni bambiri ombere kwa uni ndi na siasa cha confidence na ndi mwana umite na ram nyamba kingero ndio mumite candidate ni te kuthwa ndi na imani woroko na kwiro Afrika nkurongo yokira nitigitie kamatoka kinya tita kana nkarira irwero burite tata itemi wata nkare ne yokira kamenya onto datora nyani no mankango atembi nkurongo no tukarara so kenda njoka ki my question my boss bwana Marete yes kido kwirito atende teni hope because he tells me hope is not a strategy, yes, especially kiri business. Now, hope is not a strategy. So it is not for real. Thank you very much. And ntoka ende kuviria pana mati ni compete la na ukinyeke then kwa hope te hope blind hope itibwa nombi na it is true it is very strategy lakini kurombi ngawiro turawitete kuchiuriria yero ntoda atura ni mbone kana mbone na ntu gwenda kwira hope ira twinyo na mathithio ora kinya Jesu ure mantu awitikio na mathithio na wotikio buthina mathithio ibuku ende akwe na witikio na kwena mathithio ya kubwithiga ya mwentu take imagine kwa mfano weno kumenya ushindani bobo between especially Kiraito Murungi Peter Munya na Kinyamithika Linturi lakini ino kona bonde ibe bare antu amwe unera kwenda kuwa ndenda kuwa nontu twino thinera to identify ni mwere turi ya Meru baturi atu ithretendi ontura wona itare Obama kinya Senator John McCain ura bashindana nwe ndira America ketheke shabudui makaindi ukona McCain White House na bare amo no Obama baromi bonde bari face the common enemy ura watakire in the America no tuwe obuchetu chithreted na ndibwirire hau antu bonde ura thoi baba support tuwe Caleb kethi municipality ko ba support kethi onto thakere to Akimathi ko ba support kethi thakere Boria bau bonde interest che bonde antu bonde bakwenda roi antu bonde bakwenda barabara antu bonde bakwenda basari antu bau bonde kya kolele thina tio they are very common na ndendo kura bwana Martin tuina interest chetu ile o na chiviri ki ile Meru nende jiara na rimanto very nice arimanto ya uraba atui tubati kuileba lakini ndenda kuwa naroko na levels chi intervention na kinyanki leba ile level chi achio lakini ndenda kuwa nkileba ina advantage na uni ndimi uke very positively kuiro nkileba etichi araki uno na nkileba etire yake ara kunde ndenda kuwa batu no nto Meru murimo yoturara ya yu wache nkileba batu kedre muntorote oke amake PNU aibo munya akaibwa taika aibwa Kiraito Murungi akaibwa taika aibwa Mithika Linturi akaibwa kinya kuirika lakini thayo kethwa tuika differences you assigned woni ndengaro kemi kanku haleluya amen no ntuibo ndenda kuona atongoria beka differences you na ndenda kinya atongoria bonde buru ba more inclusive and I'm happy ndenda ubwira mantu that is very okay mantu senator my point that is very okay my point to senator watandirete no kendai ndenda kwira senator mbere na areanite ya mantu yau lakini baadaye na arete kiri kinya nkilibe nonto let me tell you wini ngonge tankilibe neu na ndeta ndina agenda ile nkomea ninyite especially na arabu mete kwetwa egembe north muno nikomea kwena security ile yako eto nongi wingo kirenjara nkawe nyambu na mbwe kwena thine security no tungumya ntu bakwite baba ngi muno number 2 tukaita kintu gitwa roi mantu ya mira ithine ngi turite muno Meru na kinye kithomo na kyoto tumya kuliba kilebete na kithomo kinya batu ya mshwa kithomo kitukumeveri ki kwena mantu yako happen ya mingi muno kithomo kwena kithomo vocational kila kikomba ku transform orende kwengwira ya na wa Meru National Polytechnic friend na Saturday na ila tumanini PS wa diaspora affairs mwari wa Meru wito Roselyn Njogu kuka kwenda kuwa batu tu na agenda ila common tegwa ntukuka tukathia thina cia Meru chionde ndendo bwela thina cia Meru itithira bwana Martin woko no wambi ni process ye kuendelea ntuku ku bobo ka soft na batu imbiche undi bwire niyo ture yurite itutura murimo na ngona twinde as a panel itwatanire that disunity yetu na kumenana na uni kuona kumenana ku ikuita kokenia tika kuthirite 100% na kui murengo na yuno ntubo ubwa bora be na yo windi uri au bwa bobo kila 16 yoni bwambi batu
katu bitu weta tureta turisa agenda cha community turisa agenda yeche kwa sengire gated na marginalized no twandi bwire uma Meru ni marginalized adito marginalized tumaira muno iso mali dayo ke golele Somali githirikari ntwiti kwa compare na ini kinyaboro nao ikwe atoshinda kundi batu bira tukwenda iturisa agenda ile tukomea iko tachi iya tachi keberichia iya tachi goji iya tachi mitungo iya tachi mikindori iya tachi ya mwathi iya tachi navo ikathiulunga Meru yo na iya tachi ya municipality kuka ngonda kuwa kutina thina rira batu tukamite together turisi tukinyakiara urakora mutu ikinyakiara rirantu wena mware oba komya mwaro una kwa mbona ndakaichi omwenda muno bokwa mutu ikinyakiara ome mauri katukwenda kome mauri ya mwaro wetu no tu mwaro muthongi nukuigwa na tutukwenda to kinyakara nara kwa muchie mutho kwenda omoya so winte kona kwina ini issue no timu tubati kwa threatened ni misemanio na no kona kinya atongori babangi including otunga bana uri impeached na bwitha semeshamani yake utio muracia ayataka of course misemani migethore kurumanga atongori bangi na baruma noti na freedom because I'm asking you this because David we Secretary General wa kiama kia DP bas Mheshimiwa Laji akiwa atre mchemani yo mpasi kausika kire kubanga mantu ya so ukibanga mantu ya no to an executive director kiama kia bas Kawira Mwangaza ni part of the agenda mchemani yo what I can say no Kawira ti part ya agenda yetu nontu batwi we think without Kawira batu tudwanache without Kawira in mind nontu bitu twena bio how do you say that Kawira nwe gavana Meru tukamata mantu ya Meru meka tutukwenda personalize tukiakuwa Kawira katugetho tukipersonalize mantu yau na tutekwenda kwa individual au ne tudokie mambura na ndi batu kenda kiungwana getu tutukwenda mtu kwena batu aba karamaro anyenje batu tukiakuwa ikawira utumite twita na Kawira wambina na impeachment na confirm senate na ambare ikotini na tutina uweke court na mantu ya ikotini na tutikirite court ya Kenya tugo competent court ituitige kabwithiria Meru justice kana nebwithirie justice ile kubwa na kukaroko akarwa we have no problem lakini na leo Meru ku come together kenda ba address na kwa point kuona boy kila munwa ndibwirire wonire andone munye mbichene na ndona methika litureho na kira itu murungi ukolonya methika na kira itu bari competitors kigure ichi etate ichi athira ironda miemanto ya tethuki na kathuri na rekwenda kurea ya ntetoi ndende kwa kathuri ya luka then finally kubongoda kuwa bomwe boka kathuri kathuri kundikilea candidate yake mheshimiwa Kibuko ntikuona kwina makosa na ndendo kura batu ntonto ba siasa mbunye windiyo utire tukoro interest kuora piu ngurika na rima thakaru ambiri korombe tika president itaraki baki orieniriri tukaringiro thirimbi itwirwende tukira ki uti interesting ire ho kuende no twambiririe ukethwa nibu objectivity kathima wau itikronekana iturumbi lakira twita miranji witithite ngari kona utu tu imbere wakinya kona tuita itambere ringi nende ndenda kwa iturumbi vera ni fair kumunjanji no ntubwa utirio yonto antu bakawira bakaroma kira kathuri mtu fair orende no bawe mu kama tiyo kabuyu ho aromete ka atiromete utiro lakini ndenda kwa ni akieke kindemokrasia katiba ni mwete yake kurombete okira kwenda kinyake ndake president utiwe antu bena akibeta ndebene baetatia nukuigwa lakini ni akieke na ndenda kwira bobo te affect na nokunyana mbere na kinyambere ya rombete ki still no na akiro imu kama tiyo kabuyu no kanimwanje ai wewe tibu yes mbele ma gichunge ndenda buguchoke nyuma nini it is not the first time tona tongelia wa Meru munya medikana kirito mulungu ba wataniri what we need to ask ourselves do ba wataniri tere in bitomberi kwa this should be the first time I think it isn't the first time kwiro 2012 kirito mulungu 2013 itenera ku no 2012 medika arikitie ni winde ngodario twari that side ekilemimu area it is not the first time ba wataniri taiba wataniri bonde we work together as leaders kirato batibu churia well, do you think ngwataniro yo only about Kawira Mwangaza? Me I don't care about Gichunge na nuntu kwenda kwithwa ndi secofante mto andegete kwa secofante either this side or the other side in fact me I'm pro people na ndenda dikira my brother he is talking about the people well I don't kile siasa no mwanka wewe murango na fulani dem pro kwa murango jwantu jote murango okay yes so murango ni dato murango yote na anto kwenda murango jwantu murango yote na umage chunge and be surprised kuya to be very bitter
about what is happening. You know what they call that? Look what they call that, Mheshimiwa Caleb? Bameta sitting on the fence. Which fence? Blowing out and cold. The fence. Now go sit on the fence, mono. That way we impeach Kawira. My senior. For me, I don't see any reason to impeach Kawira at this time. I've disagreed with Kawira for the last whatever time, and I'm impeaching that. But when we agreed on the itemized budget, I couldn't see any other reason whatsoever to impeach at that time. So I was for the itemized budget. I was focused on that one. Now, because I focused again to Tirazima Dingata and to Uncle Gichunge Momero Gatri, Karewaga Kuromba, Kana Yamunoga, Nabungi into Wata. Gichunge, Nayagi Siasa. We want to see us Kuromba, I don't know where Babe and Eva Kuromba, Badingata, Kugora, Bakuga, Babandu, Kabadingata. You lose the focus. So for me, this time what I'm saying, this one I will say it openly, is that let us be very objective, at least for 1 year, to watanira tuanza goal. Kukeja kuitora na ado tu watanira tuita tu chwira mwana mumiru giti kia PS ka kia CS. Then me that kind of gathering I will be there 100%. But any other gathering irege nombi rontua kuga tuitanga kwa munyoro kato tuitanga kwa ungi it doesn't bring anything to the round table emonchi wa miru roto tarite. So for me on this one nkera my senior that ngwataniro hapa kuganio ngwataniro kuyurere njambiria kedro ina meaning to mwananchi tida tu tuandika ile mambasi mairi tatu ndi wantu batatu barunga mambere baturana ndira tukuona tuina thine nene kukari. At the end of the day we don't solve the problem ira tuino athi mantu aruji gichunge thine aruji tireja na agwa getu ile hiyo. We need to ask when did we get it wrong. The county ngichionde within Meru County tina ndam they know the wrong in this country. It's only in Meru County and Udarakanithi as a community. Is it a problem of our leadership within the county level or the national level? Is it how we bargain nationally? And I'll tell you the truth, that problem Meru County, it is solved by solved when they are ready to do it. Like when we had an opportunity, kukarandea president. Instead they go to president to kwenda tetri kwambia kunja na makobi. No watango kwera. At the end of the day we are losing focus. Only on a very serious and a very humble note, I want to say that any gathering that we know, let it be a little bit objective and people centered. Tutigane mantua send shows ingetu inachio cha kwenda ndona ndenda da position ya kwengala him mpambiko populist kama mjinga mutindo aja mpambiko kuria ntongiwa kure ya ndeji without even focusing on what can really sustain them never tell as a people. Fair enough. And yet we've been given the opportunity to link them. Yeah. So JR, look at this. Prospects Chionde might lead to Meru Kwidro yena kura like 1 million or close to 1 million or 1 million per se 2027 na eke ya Kwidro prospects ini kwa na Meru Kwidro yena kura million yemwe, then it will be very not so Kwidro tukala umatongere wetu sana kwa Kwidro batirita mwerekera your 2027 na kura million yemwe, because we saw what this 700 did kwithro ati manayana ni yeterekire rutere rumwe. So kwa kwithro ikethro ile kinya million, that means 600 chomba weta kire rutere rumwe, and 600 is a big vote. Martin uninko na kugwatira Caleb nkaya kwithro uni nte kalinde aria menu yo kubangerwa kwira probably you ni menu and aja boguga I was sit on the fence me mwananchi akiria antu barume ba utirimana bauga batu utirimane ndo to kabange ba mbete ake ndiria orjara bejito mberi baba bangite so nande oni mbijito twiro anta to nte kugitade nte komeni no tejondra gitade otejondra banga kwa unande ni menu
aira betire baire baba ugana ndi batu no ntumtuju atu tudithirie ABCD batu tuthame ntu tokwa munyoro angambi twithentu kabere unandi twithentu kabere nande bokaumira bokeja bwatu anteto jenu bwatu ira mandu jenu lakini batu tutente to niriku tutente to ni ojora nkwirira mwambiro ndakwira atiri de muntu agwita akauga wote bietiritie mwananchi ndigite kiawa na ritie bete kanirie kiaritu kiuna gete kaniro kiunkanenkerwa ndi bakauga otebio twandikanirite nontu tebio twagitete ate twitweteketie muntu nata umbombere indari teni ndari meni ino ntukono ibangirite gyaku na kono waririe gyaku na washua gyaku ikonekana ende gyakwa ni otebio gitete ate otebio bangirite nukuona uri abwana gugite mantu ja chibuku twandikira ibao be nabo na ibao bathithite buria actually ke leadership ni ndogana ya ni winya MPs na MCAs babwiri kuthiri tuketha itwije bubwega kabisa qualifications ira twina cio na maendeleo najo ituja iji tuketha twimenya nture na ja woni ndomba kwiro abwana women dem mbere kinyambuga bo ambia kweja na nyamo lembuga application ya nture mwesa mwe na hapa buri niyo yari mbuga ya mbere kabisa mbuga kuandika application chenye more kurumurume batena gintu bachanga ngiri 10 baandikirwa proposal twareto ofisi newe kinyamu baibu yo kuurana yani jo mwinya jo rita gita netio teju yani anto baurere otheri tore u atakinya kinya no korerwa anto bonda no ba nyomore okona kwino ako gitaneri agetura mibaibu inchinya nyanga ni inchinya nyanga ni ngitha tu akatura roli jiri I mean iuna ndi jere yeto maendeleo je skewed whatever development boy strongholds chiaku or something like that nande keja oni utumba kwirombera mama safi kwya kuthithia na nkemenya kabubo ega yani uritokera antu mwakurujo no mwega muno njoni bwandika ni more aja bukatethe kana ate okiuga no mugo mwankatha ai nyante kumega no mugo kana rwaru no ntukinya gwetwa uri nyantu betawa kero itwa atetia aja babu chokere ni aja na te antu baka yigundike na antu ngurukie ngiri na iri uthine ere anene iroje na bate kuga bagekero roji ari roje be na ru inte kwa kwenda kuongera banena ne ya mubira kenda bomba kungania roji so in short nikinontu ketha ugo nwetiro munene wa ekuru bantura kana ba family kana ugo igwa MPO area kana igwa MCO ntura utegweta bota bo prioritize mantu jaja nae na antu baku bakwira batu kandira chaka antwana i priority gintu kina i priority na ndentu kunya to gaeta to mami rinde giria dano obore agokira akauga antu bako baugite ikina na kina tiko twango no ire bwetere bwaria babwende uteno ikuringithio turo bwako so ideally muchamani wa 16 ubati kwitha ukariate ideally muchamani wa 16 uni ndiugaga atire jobwiri kwambiria kiri mwananchi with or without 14 jokambirie ki mwananchi mwananchi akakarande guru kinya ina MPOE kana bakarande guru tuka prioritize tule wananchi tukauga kina kikyo tukugitata tukwenda no ntu niungu kure yana netu for example ile antu betere Karen bagwita Karen twetere kuthomerwo mibango ere gitite ata itweri barabara ekathithwa itweri ere akagitabura you know muntu neta akauga atire munene okwa nontu ibwa twirite kinana itukuona ibo kujukia kanya kugitabura gintu kira gitwinyite nkurukia kingi kyothe ikina ambirie niaja ni watu kagitaja nontu bije ni wantu bakuba kugitete ata kena nandi maisha ja kana muturire jo antu juita jukaruka nontu at the end of the day maendeleo jaraja ikitwe je correct na gitumi kia bugo Martin Campo edie tuge for example ntuga God forbid gatuge tariki 14 tatu igweta urigeta na governor no kawira mwangaza ndenda muno kinyake muchemani jo muntu ora weta wakaigwa antu bakiuga na nde nontu barabara nane county ke budget yeje twete babu MCA barabara eji ikirenia nontu nande no twetekaneria nontu nande kada ikuthukira na abantu ya kora kugitabura na mwananchi na kwenda maendeleo ri na tabubwiri kugita mando tinda gutura tuthima tukunyara egita ria nyomora ria rioa tutena maana bugata bukauga nande ariti wakiwe menya ntiru bana ende ambuge atire mukuru mwara mbere they very simple analogy na ndona ikimeki sense menya muntu nte kwirite makosa jaku kana nte kwirite ondithirio na kana nte kuonete makosa jaku nte bwirio kura
andeka wanya kurweka ya kwethro keja geta koro kenine iura kwa kigeta kiona ido ntaka iko ni mwe ko ni othina yetu no ga ya kwethro ate eje unte do ake kura ya kwa kuru no koma ya kuru kamenya naiko na ndiri tutirumithie muntu uyu nyamora tutimurumithie ntaka twamwira barabara iri tugite yani akethwa kwina mitaratara iri agitite ate ekiri na ntikuga ekiro nyaka wira ake kinyoga ya kwethwa imutumo kethwa akwirwo no igugwe ethro already itwije na ara tukarumithia mutumai kena na ndi tujo muri ni mwaka jumwe batu twari tukuja tukwira turenda kina kethra ikanza batu tigeni utindo otweja ngono che kanza ngambi chweni mashini nyika babura yotuthiria barabara mwaka jumwe ende bugure mashini nje gatothirirweka ni antu mandere baugite bako ketha imira Martin tutumbo ko tukina rwimbo rumoro mira and I can guarantee you nani weta oni orambetike dien keno tonto mara I could be wrong don't we ba ndeu minister gokera uga timuraje bwiri kuma 1500 yangambi kwa ntironete ninine baregere gukora babura bukenderie CS that is not a solution uni tinda guga nangachokerie kairi muraje bwiri guchua ejo kathiru good research no ntuniega kunura thoko ino ntunanero kurigana na nimbona je ka solution chitha chimetho ni antu batichiona twejire twaigwa kweli twerwa ni atari ki mantu angaja jambi twagora nkarachi nyuma twarithia kweli muno nyethera endere ya pe hotel world goose chase twareta story check cactus kira gita gwaja kira kwiki cactus kira dragon fruits na dragon fruit umangiri emwe bwana rai orenderwa kilo mbo jiringi 40 or something otote na dragon fruit otote yes diritire na nechi no kila pahali so you see kwa kwe value again to yore mndo mo ga kauga unto geta thoko no ko ya kirenge na nge ya watermelon bio ndibia mwirijo mu lakini imbie ga fetch better price ikirenge kana melon the melon of course ogo ga ina kirenge ya gwa utukwire bi gwa tuturuma ya ngombe ngeno na melon ye yago endya magana yangana endya magana yaire ani akantu ogo ani ro mutheri so if value to gwiri go chwa emura what is the other extra value okaya kwethirwa yomba kwethirwa enda bari tutumba kwethirwa tukenda ya factory a pharmaceutical factory kende thithia ndawa batu tutetigana na story nyeche gwito cho antu ba Somalia na bange na bange na ndi tuthirie research na twamenya that is all what I'm saying dire tukenda solve problem weu tutumba gukara tweterete batagunaki ari turenda batagune na kinoti ontomarete mbugoro tetaguna akethwa no kunda na kethira ndakwirire twena ugo na itwari na agwe actually tetu twena ugo tutari na ugo timo mwakorora wari na problem mwe mugongo na ikiretie wheelchair atwere imbia nyunya painkiller mira hata mukaiya mata mira kunda na aka imbie wewe mutoko to sachi apa kirori mwe na nakomenya bobo na komenya wa aspirin yatumbana neo kana aspirin ka thokia mwiri thokia kidney thokia murari ju kwa wagduite mira ante menya for how many whatever na twera nyunya binge beyond the bikarema aya kwiro imukuru muna aliongete iretero mwari ugo gathangika muno ndio to twe mate ya nyomore jai kujana mana weje ajo ya thirwe na ndio to thithaiate othithaio twari nao kana ngongera so that is what I'm talking about ni of value ira tukugita ate tukugira okay now Meru kithurano kia gavana kikethiro kiri congested na kethwa congested na big weeks nonto nyuma ya kathuri murungi kwithirwa ari kutumiria karwirete kikio governor now kigo kya mwerekera yonge let's say for example kawira mwangaza kwithirwa ati court ite uphold impeachment yake akethirwa ari debene 2027 plus munya plus Mithika Linturi and now plus kathuri murungi na baraba ngibomba kuya kinyabo as we progress with 2027 of course kwi kinyawo baithirito bakiweta kiraitu murungi but dronere I don't know mikethe imavo donera kiwa kendro kathuri murungi awete tene kio governor then kiraitu automatically becomes the senator I don't know but mantu kwenda twariria next na ndaika inkai sana na mbere tukinyawo tukithimu ithatu
tuwe maoni yaku na mbere ya thimu Bernard Muthine Ntokiongarua. Hello Gichunge, allow the guests to elaborate this, why the meeting at Maili Tatu and not Kinoru Stadium where our county headquarters are situated. Could this be playing a dirty game with the Gembe region? Phineas Mutuma Kangote Aruatire, advise all Meru MCAs to heed Caleb a call and all support the governor for united availing of development to the wards, just like Caleb advises of MPs to stick to Ruto government at least for now to attract development in their constituencies. Phineas Mutuma Biratire JR nito to MCAs uga kwitho bakubwithia budget eba with itemized kana program based. Why do they need kwithro bari in terms politically na governor in what politically bari in terms na governor na vendana oninde unfortunately derere Meru na namba chokerie kila kiumbo tumagimpenda MCA endana na governor iga extra kala otigara etora tu tigara indi no ndona ndeka ta oni utomba kwethwa ngutumita wito nkariria bujoga bwito tumai ujore na mundu ora no ndubuga turia lokwera na ndiko kethira nurumirwe milioni 40 kana 30 thirire bwatiganire ndiye ningana buraru mitu iburu jira gitero kethira nurumirwe 30 na ndo bwiri kwethotegete tu bilioni tungi tutigere ara twiri inyabo endana uketha iko withito kutho kuthora ugita kuongera kiri nyamore guso uchorete gapo bugi no ntuini kaumia lakini butithuki rira nkomenya rantu bakubote very well very well ina ikugongi kwendo kwa stiro equal more information especially my brothers kubaba etamanto akaren na ingoti kenya mwe ingoti kana Karen kuende Karen mitu ariko twinde including the governor including team yothe Meru nende kankwenda ku inform my brother Njiyara Karen tikantu ba lecture already what happened bere mheshimiwa I mean the deputy president na lezere yara thirikari kubwithia then kwa yotomburekire tweta group cha constituency antu babure ba shema ni samwe antu banodimenti ba shema ni antu ba Gembe North na bandika priority tio na priority ira deputy president majority of them na pitire one on one kinyume kuche ware ikambiriria kuche wa next week kuche wa thainka ringa thimu kuche wa timeline na then kwa araru mushema ni yongio follow up ibonto ndo na is going to make it clear no it is true Njiyara I agree with you toeta to akaranthi to ka lecture wadi to nyari to meibora yekiuria kuinde inyawe tithwa ntu bobo ya approach njianira people centered kwa tukinyanto be na sauti na ibo ntu kinyamo shema ni ambere hapo ntu rwadia ro suggest boya muno kinyora 16 ibati ukara and I agree with it ibwe bati ukara tinara tongori bakari bonka ni nara wananchi na ibo ntu kwirere woni ngwangeta na njendera nkomenya ye very pertinent kiri community thai to kwarie thai anjende ile itha tuinya ithano I followed inda theatre mchama ni yo Karen though nko na to go digress kidogo but inda theatre mchama ni yo Karen and I felt like deputy president Ngoi yaka atari in touch na maybe progress ya promises imona ya nini president including barabara ziu including dams ila president a promise it including miradi mwe stolete kuma 2014 2013 nanga kya kwithwa katenda ku elaborate but from where I ndari ndaibirwe yaka deputy president atari in touch na ground. It is true not project imwe na wirebo ya munara wa iche kumakara ya imwe ya promise ni Uhuru Kenyatta then Ruto rirari deputy then ichiendelea wao ingichi ya recent ingichi na miaka yenyewe 10 na gento ko imwe project inkoro muno actually imwe itomba kwa completed ko inde kankwenda kwa bila bina bata na biono ndu wananchi bibi na bata wananchi bone service it doesn't matter project ya mbili kibaki kija uninya county kubomba advocate woni bwatire kalevu akamangabana na arua akethira project ya mbili kira itu murungi akagwa ntethira project kira itu no ntubake thei thoko bwana Kalebu baba atumira no wananchi obariku kethei barabara no tumira barabara no wananchi kugenda wananchi bona service ko ntu kuwa it is true kwene mwe ya mbili tio karaya umaitere Uhuru Kenyatta kumaingichi ya itere this new government na kuende itionde chiomba kwa harmonized na ndona imona akomba kuirika na ira ba promise it especially recent ones ira tukona ikomba kuthithwa na ikomba ikuithwe gitethia wananchi wetu nontu wananchi bila bakwenda i service. Okay. Clarification kidogo kwenda kuthithia Martin mbere uthoma ni more. Muchemani ukinyani ndeti. Na actually mwiro wa ate
augaga utiregaga gwitika korega kirei Bila URETERI. So at the point kwena mukuru weshima ompete a lot of respect na bikira listine nani was a bit far ntombere gwita so ndingita lakini nandi me aturi tutuko analyze kwethera tuite kana tugeta turi analyze uria gwakarikire kethira niyo yari the best formula na ndi exactly. That is the whatever ntara uga muntu atagwiri gwita they should have gone actually no ntume tukumenya kiro gitite so Meru ku does it influence muchemano 16 sorry Meru ku no that one does nongo kwira ikeja kwithirwa ni we kethirwe kari that way I would rather okay actually I should also clarify ikeja kwithirwa based on 14 because based on 14 michemano yebwiri kuthithwa before 14th kenda nande the grand finale yethirwa after 16 nonto before 14 antu bakatha wachuite scenario chio ijiri na ba agree on the way forward iko gitumite mbuga kethira ito ethinkia ukajukia kuma that particular time twethira tuije biria tukamoneria after 1 year or 2 years kana ora nguga ngite yona you something nikende manya na arathi nei akone gwa kero na ndiaja ni okuna thina no ntu akwirite na twetikaniria ni tukagitata yani azin twina bo kwira bo bairi either of the two yani either or teu either mama twina bo mwira kada imutuma twina bo mwira indi 16 no to again we have all agreed to na mandate yeta kumenya ora wa kala tariki 14 so ni anto bo priorities na kema thwane ja kwa ndichokeria kairi na emphasize onto priorities no tutejo tukomba kuthithia within that short period of time lakini tugenda tukauga atiri antu begembe bakarathwa kwa batu tukuthangirwo je mona tukwenda tuthima bakauga damu yeje thirikari kugira haja yuga igatwakira batu tuliuga atiri mbecha tia yetata ward irano kana irandatu ile je constituency ile ina thina icio the chia channel diaja na anto bagite ate bete kaniri chie kirwaja na governor whoever it is etero batu ni priority yetu tutetera nyumora ibete bandike muyu or something le bachokaniria mbecha rira bagagitata rira bakeja kuthia lakini nje ni priority yetu ni tete giteate ni tete thithi tukuwa na ndio already we are focused priority no tukatoka ina ruji mwankali katoka ina ruji rwa egembe ruji I mean muntu nabweri kwa muore mwaka ugatiri katothirie story once and for all right kinyoka ya kwethira either at 3 million times 5 you already 150 baka ukabalinganire constituency ijere you already 300 you damu already etete karigaria na nyumegita reu beja bakagitata bakerana ndantu wetu bweni nyaroje after 2 years and to choke ni barabara ni naandika na tukathithia something fair enough that's what I'm saying yes Mosh I just agree 100% with JL na mbuge kibo bari go ba mchama wa Kalin idwari a very important to anko diredia to choke yes it was very important because we were able to align some of the promises here to Nyuma to Irana, the new deputy president. This is exactly what was promised. Now that too, as a region, this is what we want to do. No longer to as constituencies, and I'm happy that our constituency analyze issues that are pertinent at that time. DP, I think we need to be fair enough that this guy has come to leadership the other day. We can give him support. One, not just being our son, but because we want something for the people whom we represent. Okay. And he might be the channel to bring this results. Okay. Kajuju Christine Mareta Arua, as Meru youths should come out and fight for leadership of Meru. Our Meru resources are used in courts and handouts to the expense of health sector and ECD classes and teachers. When I see Murang'a County and think of Meru County, I think when some leaders in Meru should be ashamed saying the county is working, do
Lang'ata na Tembea gets more allocation than Meru. Geoffrey Karemwaka wa ini kiri channel ya YouTube. Karimji, we are ashamed to be associated with Meru County from top to bottom. No job. If we need our governor prevent MCAs from stealing money, Meru would be far. Ukweli Kawira is the problem. Mutugi Nyaga Kawa, indeed our MPs are cowards. How can Gachagua come all the way to support one of our own from being impeached to Onane 2027? Eric Murida Kawai Martin. We youths of Meru County, we will also have our meeting on 16th to address our issues as youths. Round hii tutakuwa na say pia. Kimathi Joshua Kawarigji Tosha, he speaks for the common Meru. Okay. Now, tukithiria kwenda tuthiria na kithurano kia 2027 because 2027 looks like a very congested time ikilinganithwa na I think mwaka wa 2013 because 2013 the only big persons to are in a bone Munya na Dr. Kilemi Mwiria and then 2027 Kiraito na Munya I mean 2017 2022 nito are abo Badhato Kawira Munya na Kiraito na Lintore Kiraito na Kawira but this one baku declare Munya Lintore and now Kadhuri kweba kueta Munya akethro area Kawira okiakwithwa koti amwendera 14th akethro ario maybe Mutuma Kinyano amwe kuromba etikio governor 2027 some other people might come in including JR Marete Nyaoni Kinya bwana Kinya mheshimiwa or even Kinya Jeremy Ara kamerene na kwenda etikio governor 2027 you never know. Yes. So now katu kidimo just 3 purity please na watu ringira thimu na mambo mekai you can less than 1 minute please alafu utoe maoni yako tumenye we would want to understand urokuthwania Meru ikethro ekari tukinya 2027 na siasa icio nthi yetana mbere thimu igire please. Hello Wero hello iwi Richard Kobia na mambo mekai please uriwatea uketheka sana mkuru twitakie straight ke maoni yaku yakwa takuwa mbunge wa Meru nibuao wetagwa beta ondo bata beta kile yonto mwamba weto weta matako meu mwana baete ratagwa kela kateta alafu mirayo ngwena dine tonwa ata wata na beta ki president ka beta ki deputy ba wairau beta ba enja ki president ka beta ba wa kida idine mira barita katero ira ondo tu isi bila bina dine mira ate mauri ya sala banu beta ba wa batwe vetani si shoke no abe atobange ya sala di batata to batuiro ba wa bange no wele ka teta no to grande kwenda kana tani nje blo la somali Oba ita kwe wa beta yo tu beta kwe bakani to beri ba yu ba wa no tema ndilo to na me wiliko wa Meru ka twa kwele atongeria baba ikuma MP mwakang seneta mwakang gabana bozo ta atongeria tuligina mutanura umire women ile futengo ata ati tuweza tuisiro kabisa Meru na tuendo tongeria bo yaro na njeyara mwere na rometi negea aiwe kuwa nutimu tuone kabisa vision. Thank you Richard. Thank you. Ya bote ya tongeria bakima batura wa keda ingabata no tinga bata tuendo no turuba kuranga imbere otoka ntinge yo mabeyire mwana mwekuru akuru mwekuru rikwo au wito matako si mwekuru rikwo ne bali tetengwi agweto uruisiro kabisa undi baadhi mantonyo deri mpya tia toka si urote. Okay. Bili kari neri kuwe neri utono gina yo tubo tutenya. Thank you Richard. Ewa. Asante. Hello Wero hello. Hello Gichunge. Oui. Habari kumukuru. Iko sana na de. Mwete ndani kuma kidongo. Ndani yukenda ike mwake please. Inyai ika nusu ngatumira. Thank you. Okay, mbere mande no tonya directing kederia kurubau. Ba uketheka. Na bere batoko badikira mono kuma lera bambiririe.
na bagutana Meru na njira yagirite no kuwe gichunge Meru county tete tabwa buru na Meru county angaratenwe kabisa nege tou Meru county tete no yomba gwita Meru county kadira onikira kwa mpomba kwa rire no kwini ati ngavana Meru athiritie Meru gichunge athiritie Meru asuoragite twana totwizi na totwari tunde arenda otigwo Meru wenga no ntukethiria kawira mwangaza rai Meru county we ati ukiriete ara kana kara kothire skuru komba gwitaga kande ate kuma rainya o Meru etochwa investors na ara beja kwambira companies na arito bande kwa kana antu bona ngugi ntukwe kiumira kawira batere gwita kuriunga nauo atongera bangi nauo aborie thera kwina twanya nau kawira tindo weda na makobokobo na miringeti Kichunge Meru county ni itena mutongeria itena ngavana na ngavana Meru akiendelea au endelee tena kinya 2027 umenye Meru county ikuthira completely bonge na bunkuigwa atongeria bakiaria au bakiuga Kathuri Murungi anga na thithaye itayene na magichunge ankwenda gwashwira mu Meru wonde umabo mantu zonde ikethira ti Kathuri Murungi ndene Meru county ithiro yathirire completely Kathuri Murungi no tethetie na oni ndari rutero kawira twiro ya Kathuri Murungi tukiuga bakuja tubuyu kairo ndire omenya kabuka ra Kathuri akamatai kabuka gutethia kabuka gagusima moto no ntubo kwithirwa kawira mwangaza watakata kithongo tendia mwethira uga nenkanira milioni 8 cia kieni ya kithongo munya na akite kieni kiu na mbeca gichunge kireito na aregire akakieni kiatigara o gakuota kiujura gichunge kawira na arongerere milioni 8 gikieni kiu kienda giakwa ate milioni 8 ikoringa prata akirangi na miari milioni 8 ivire na ninkori atikitunge Meru county gasanitaiso kimaendeleo munkari nikyo gitumi tukuga atiri twita ayuthi na oni njuwa nkauga atiri gichunge teka nkuga ndi muchoro teka nkuga no ndongeta pota Kathuri kanambi lakini wategera Kathuri uri atethetie igoro ndategere ndikuraga ndona athomithite twana nkurukia wanite kawira mwangaza ote tunkuone thomithia ugeta kimbasari ya kuga no nenkanira mbasari cia antu bara bathirire skuru no ntu igita dera batikuru nenkanirite mbasari riu atanenkanira no ntu ibari ndwene so nenkanira cia rito bara bathirire skuru ote muntu nyo motethia Kathuri Murungi tojwa dio tournament ya gutethia yuthi kenda bokeri abana talent ciao nyo to kuga kethira wataka munya na nenkero na remero rento na nenko na rego na araremero na egeria kwende kwa karema wataka ukiraito nwe na renge wikawira no ntubo kuno tikyo barauga kirone kana atugerie ndakeve chiomete kuma saudimenti tumyokere to nevere gatetheka gichunge otawo yotege rai. Thank you, Dan. Thank you. Asante. Another one last one. Yes. Hello Wero. Hello gichunge. Oui. Kezi atongere bawe nabo ba uketheka mbere mambere ibwega mono abona utongere wona yana ya yiye mono na akona ya buwe na maoni ga mera no na ya poito ga igwa de yara nde da kone ai igite tonto nkora mangewe na uga ara aja liya na liga ni no te da mwa yaga te Tudagewe nge to na yo na yo kieba kinga bana ne mwera jibida idira ndawa bagagiraga bawa bona le no te bagwonka kinyanto bakaji wote utena zina bere ngabana ba mula jibida idira ndawa zeko kumakali na kamo ya la atuge eba ya seneta Kathuri beje jira ne Meru Nachele ne Meru ngabana nenge batekethera watinjara Kathuri utuka Kathuri abudigeri atira itengugi nyamuto agatata kirika gichunga gwe na mbeca
wethe rogita nguge utingo tingo ge bwiri kwa no taka mbeje ili aonengerwe ndura urete na jio ngo na jio na kaduru ya mujoge nga to tuba kunga manyo kunga metiki kyanga bana to kwenda mone ato kwenya rungama no tunya to ba mukinyirire bono na rungame ndo Meru ne gukina ne ekuraja muno. Thank you. No ndo tuba kulingwa ndo mwela majini oge na ekoboko bwitania anda Thank you, Psycho. Umwana majini nde ongera ko ngijuka kuote kwela uno tukikomoja jande kaina laka kudira. Oyo uko na ala betu bakudome waka du ya kudomilia. Tumbele muno tu mwana hizo mara ngichuke nyoka kitukingi. Wembele muno tu mwana waka do mate kitebu kanya baraki kadu yoje tende ene agitari wo akara teneti au. Tende ya jiawe. Kabenye ya bakona na ndine kiu. Thank you, Psycho. Asante. Now, as we conclude, Bwana, you know, I understand the democratic right ya mtu wende kurobetiki, but will it be very congested? Na mchama you are 16, maybe yombo chiara matunda, you know, ya kuira tongeria ba hold tunengera mtu umwe, you know. Thank you very much. Wendenda kuwa siasa chetu ni wite kimatua demokrasi yetu Kenya kumaria yonto 92 ya twari na toyere twachokire chama bibingi bile ya fondi Kenya for the people NDP bile demokrasi watu koye tukinga kurengi na ingi yonto ni kure ito kuringa bwikethero yicha inya kumwaga tuzi bwe kwambiria 2013 so kangwa kuwa bwana Martin my observation ni ati iyo yonde manto ya welcome kisiasa na tiki wa kyantu bakaromba ite muno bana mati kinya woni ukona nombi wende kumarezi na ngi fulani tin necessarily ngavana kana whatever lakini itikanke thonde na interest bonge tu wake siasa ntuku yemwe no mwana yake 10 one day is like indicating in politics ko winte kuona yakakubati kuthwa kwena anto baibwa bakiro moi mankuthaki u wona bakubwa muntu akwiya otherwise nanga bakithwa bemukira muno bonge nabo siasa ikaibanga no ntuba mantu yamengi ya happening including tariki 14 it is true ikamark siasa chiomba kuteki shape ingi ya Meru na ntekwenda ku predict muno lakini yakwenda kuwa siasa cha Meru yete ikialuka zaidi yoro kuona kinyana ntubare achore muno kwa mfano rekira itu na munya bare amwe 2013 yakira itu wa winde irukini na mwana mongo ritiritwa na mwana were munya then 2017 they were competitors the same thing 2017 eu metheka no na kiraitu baba enemies bara partners ende kankwenda obwira wimbo ya siasa ite antho na ite achore na uti no anto batipati ninyo baratu kona beno vu bila kinka uwa batu ni rambwire common interest chetu turi Meru to na bottom line to na ira to eta common grounds chetu tuinde Meru Martin utena kote kwenda roi kinyo etabori mheshimiwa atwira kinya MC ya beno bogo nde kuma igoji mwankoro diiti na araura timau rori wankene na nanyuki mwanka baba nkene na isiolo nto batu na ara mwanthi na kinya baba nkene na this other side nyeru utiba bate kwenda roi utiba bate kwenda ndawa no kathikiriye maoni ya nto wa kuringa thimu iba kuwa clearly kwina mantu ya common na yo yetu kuadira turaka mtungetha mantu ya kabwa muno na ibo nto woni ku I advocate for michemani 16 ya Kenya after 16 michemani ya Meru iba chemana shirengi na ringi na ba heka tofauti chio assigned kenda ba riri mantu ya na level chionde Kenya at what level wingi expect mheshimiwa Caleb yako na mantu yako touch municipality na kona iye na interest je municipality muno ayatantu bonde including competitors bake let them be together kendo ntu bomba weta mbere na bonge ngwataniro ni onkwa ni very key na yatutevye twinde tulilindas and I'm happy na kuirwa kwa ni rombwire inkona nyantu baratumba kwa bandifa kisiasa kiribu iba kuwatanira kenda twariri mantu yara ye na common interest ya mwananchi na bonge ndenda kwa kisiasa no twinde temweni ya kisiasa ni antu tuichira siasa chi operate ndienda kuwa muchema ni yobo atongori bonde ba Meru yure amwe ni mbichenje ya muno na atuma tuvikirwo kinyabye to karomberu na rabye tatia bikeya lakini kwa tuka batu tu independent yo wo ikajira njerera ande bwere uma siasa itinga wana kioe no mwana Martin kinyo kiromba kintu ukiaromba na kio teona ndienda kuwa rira twashema ni muntu with optics you optics you very important kinyatio tionekane kindunia yothe nimenye batu atongori ba Meru tukwatana nontu ba rui tukwatana nontu ba mira tukwatana nontu ba ndawa na barabara intia itukwenda mantu ameha itukwenda ana betu bathoma I think yontu bunu ni ndie nje une atureta amwe ne atuma tuendelee na Mungu atutharime ukuwo bu Caleb
yeni to watanire kinya kethe it is for optics Oni totally. Bone akete kuwatanira. Oni unampomba kuga gichunge na nkauga umaitangiri that itwedo na purpose ya kuwatanira. Twagwatanira nuntu itukwenda gwatanira nuntu twothure nyatha ai oni utothure nongi kwana ni na kintu kira kiki kwaga I purpose ya kugwatanira. Athi tukugwatanira gichunge for one tariki 14 whatever happens gichunge after 14 let us agree to move on as a county. Oni ndi kwenda kwithirwa bidwa ndio ndi second kaire bidwa nkiuga na ndi ruteru rwa chinda na ndio ni na biteru rungi ari duga I think now to kwithirwa to rusa government is a very serious one. You see muntu go take a political stand does not make you a sycophant. No, you see what I'm saying Gichunge, if at all we were to unite then we need to have a purpose of uniting. Tukende wichidanira kaire ninga the purpose barua the purpose is Meru na issues Meru na kwa ya kwena issues ya Meru general kwena general issues yes and I'm saying it with a lot of ninikio either tadra 14th koti kwa kuga kawira kaana let us call Kawira on 16th on that round table. Nedro part and parcel eko negotiating to be Meru adaka mingo atanao to kwenda. Nedro part and parcel ki the round table. Adrin to edinkyo kedro for after 14. Let us have that unity of purpose to kawatanera twinde. No to dai Gichunge you can be sure that it is so divided even in our own assembly. Ada utuona leaders bakarande ba negotiate something for the people. Nalo turariro muranga. No kadikira ndo baba kwa riro muranga aja. Pondo barugo muranga kudiditwe but njeyal if I can ask this question. Muranga county is it the governor or pass budget ya kugura the mobile nyamwira clinic ile kudhironka budget yumana yuma ki assembly budget I thought yuma ki executive. I'm saying it is the assembly that has passed that budget. Yes. It is a collaborated effort between the assembly and the executive. Ko uniron kuwa to twege the face yetu kudidi another budget. We can even borrow a leaf from our neighboring counties. To genata ba kudidi different from us. Like that idea Murange kudidi kedwa a very brilliant idea na tundo to appreciate. Why don't we go there and borrow that leaf? I saw members of the assembly nyade ba to tigete betri Muranga and the benchmarked. Cuba benchmark in Nori, but Jeba share that no to a part and parcel of the assembly. If at all you are passing it, we are not passing it because there is any division. We are passing it because there is a purpose, there is a need. A Meru, and that to the into credit upon Oh, I need to chungam kuga for this 14th. We need to settle the issues. Ila tu nacho. Na adra kwa differences ila create tia differences. Tia tuchegi siasa tuike kando to purpose ko move forward. Manto 2027. Nunto jona joto tia beria. Nyani ngwandi na purpose na ndi na dream e bidan kwenda. But ntiombi ko ikira dream e kwa this moment bambi kwa na ndi kwenda etigi ko kagi ko. Ilundo uga ukaduri murunge maybe it is too soon kiwe kumaruga dorombeti. Nunto I have my brother JR urombe tiga senator and by any chance aromba oni nyeni ngwa this time ko charity begins at all nuntu nyeni ngwa kugala kaburi ya witie teke angavana why don't we have our son from Imenti tutarombe teke umeisha tuturombe ya 20 yana tumu support ni wewe na ndio kaduri na tukekea kya ngavana kiwa kuromba tutienje yala ntwa batu na ndikireito yena ndi tuita kireito Saudi Imenti na tuita Saudi. Still voters. You know, this politics ango kwenda kwa watoto ne kiro aliro 2027. Nuntu twa watoto ne kiro aliro 2027. It will be Monday, Messi na twakinyanga ne mbere twarija manto tariki 16. Nuntu nya tatu twingwa sino dimenti. Itukwanya tungo kwa twiki the tibwe negotiation. Fair enough. You know mheshimiwa Kanyoni mtu awakarembera governor Kawira na kubanga muchama tariki 16 I don't know somewhere Kenoru or somewhere. You are Kenwe kinyawe a counter. Me I can say. Are you not aware? I know because authoritatively and God is my witness I'm not privy to that. You're not aware. And if at all I was I would say meanga choose narangeta. Na Kawira mongaza kenda kudwana jwa weno tariki 16 hiyo mkawe
Gawi JR atri ijue kumbiti. Depending on 14? Not depending on 14. Okay. JR. Well, ko tumandarikana ri twaria mantu ja kieni kia muvira ndarikana ndatuminde uru ndera uru ne gwire ntiga thara igwi u wana ala stand chia tamukire actually te kuyoro nyinde trenda utagando na it is down mama ikyo kieni kia biere kunene akira to nakyo in Meru so that one is a very sad story stand chia yo ziko chini go this stand ngwe uru in short so tukenda wacheza muvira serious to ala wacheza no katoka rope bien vya skuru or something like that joke mbere seiko no amvirire enda mono mpona gite the unfortunate beats kire itibionekana mwire ka ngichoke na njira itibionekana ende arume baraba ino baraba bwiri kugeta bara muntu igwa githike kuona akoringira akone je yaro kona milioni guko konye nandi bugo andi atongeria bara guange kwira ni atongeria batimbugitate batumbo tuteti nonto at the end of the day ure nyore ogajukia weta mwikira ro amwikira nonto nandi mbecha aritite antu arikana mona injite kageta gwitwira ino ndande chiawete kugitabura nandi mutongeria wa inagani umba kuigwa yani ngania kwendekana itango ge antwana nontu chiako chiari two issues ya mbere ikinoti is not corruptible ikinoti ati uteke agajukia atiri uteke atenda kurea na ati umbotwira kana mbi ikinoti yake ya mona inji ayo yijiri niona ande gwikyo na kyo kwetu utindike ujukia kajamukaka and at the end of the day ukajotegera that is not the kind of development kana unene borata kugitata ande mbulise iko a very simple question ukaya kwetha manifesto ne kawira ugite akaya na makobe na nyamo agene jwa mbere ba kalebu ba mukurugirie mbere cia makobe na ba mukurugirie cia ng'ombe unine atankale mwai kuthithia damu na what I need to do is weta give kalebu ba mukurugirie ndithiria ntu ba gembe damu ote binge mbete kuthithia no ndite kuthithia na mbere cia kwa na ntia irie mona inchi mwire iuni mbete to muthiria damu ndimwira na ndi uguona tutikane aja yange jonthe i twagenda mwi tuthirie thine ndamwi tukaringa mathabu jai wujirungana tukwenda inaruka uma simple mathematics tugetekaniria na professionals baruji na ntu ma professionals jagembe tukaikia proposal ukire bakale bungakarande guru ni ngwa me defend nde governor kabera yani nyambere beta parliament keda imbonere ri ora kuona thine ni kagitata ngasupport indakacha kane MCA jae jagembe bakago ni bakuona ukibua kaborega inyoka to ya ikorega no problem we kwa solved ko mbeja chicha mwingi na muntu agenda watumira mbeja chicha mwingi jirera ya agree it is simple no kada ya machine je kuwa ndaugaira ejita kuonekana kaire no nino ndete kuchwanga ya gweta kona ikono renge ngachoko kiboka ire mbere tukwewa machine ya bilioni 1 na ibo kuona ntu betu bakuthangika ikanza inago ntu central ara tumba gweta tukagitata tukameka tugetekaniria ne ana anyway that's iko ango mwira kitwomba ngethiria uni korua maraijaja no jaria na mbura mumeru achurie kiuria very simple kuma 2013 kweli Meru itwetite bwega kana inoto athirie twambie kumeno ne andu bangi yani kwethirwa ntiguru ingi cionthe cia more kinya bara batukuga batiki thirikari kinya bara batiki thirikari bakuona maendeleo ngurukie bai otwi na imanugo jangana okay ntiko tanko baru mani eta wate ututumira ngerekano ereke Meru ire ewairwa lakini ukaja kwithirwa antu bari abo bathatu kana bo bana kana bo batano no bo batwire kuthiurunka nau for the last 11 years kana 12 years kana 13 years na ito kuona watu tutekuita mbere twambirie twina minister ngai bathatu ngai nyomora mwanga thai twina minister ketanu twambiria anga twina anga heads of prostate anga 20 anga something na ndi thai nya batekinya 15 twambirie twina PS inte kumenya ibangana twekinya thai na ndi bathatu na ombire no twitite bubwega ndoria mumiru kweli no ukwenda twitikio antu obare umo wao ato endeleo tutongeria aleni I was make so gentlemen, thank you very much. We are way past time.
Asanteni sana. Thank you very much. Na mutegiri no tubokwitha wina bahati na muthikiri wa Meru FM tokari live kiri Meru FM 96.4 na kiri mitandao yetu yonde mubango uyu achokirwa ringi royo tha inya cia rukiri kiri Meru TV na asante sana no tubokwitha wina bahati tukubarua retu kari na mukuru kiama bwana Kinoti Marete JR, asante sana mheshimiwa Caleb Mutethi Kibuko MC wa municipality na bwana Aaron Abwana ni musiasa ni mutongere kiri kiama kia DP na ni abisa kiri obisi ya mheshimiwa Karambu Kaileme. Thank you very much. Asanteni sana. Nawe asante sana kiribara wonde bombe diti obango yo chungia siasa Jeremy kiri kamera Purity niwe mwerekerio mubango yo dunge no tuchaithara clip ratu wetia na Nunga na Kevin na bon ni bobethara bari kiri graphics athoji ni Morgan Mweti, asante sana na muthoji munene ni bwana Mutuma Marete tumuita captain. Wonbe to Martin Wechongi Ndula, asante.